kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sika nga'y maray, awan ti planaw nga umutang manan. No siyak, agutang akon iti sa balay, tapno sa andak nga mo maray. Makita man pa'y marimilding. Adapay nga minti utang ko ajak na bayadan. Nagutang maray. Taga-sintro maray. Di na ammo ti maipapan kadagiti utang ko ide. Iso anang tudmut adagos. Uray awan ti garantor ko maray. Ay nawaw. Ni sir ta sumungad maray. Iso day ta ti motor ana iparada iti opisina na idi nagrelisak ket. Paglamang kan maray. Siya kung ti makaam mo sumango ko ni sir. Anya nga iti ibagam maray. Sika maray. Anya ti kayat mao nga ibagak. Ibagam ang nagakarak iti pagnanaudan maray. Ibagam asaan ta a close. One. Saan nga tama amuan ni manang mo maray? Saan? Di na amamo ni manang. Si Kanti makaam mo asumango kini sir. One. Ali, agawa am nga rudan ti aglamang maray. Naibaga-bigat yo, ma'am. Hey, kastamot ka na kayaw, sir. Anya ti masapul yaw, sir. Adda ka din ni Ma'am Risa. Risa? Asino day ta, Risa? Ni Ma'am Risa Bestre, ma'am. Tay sigod ang nagabang dito'y, sir. Ay, hindi pa'y napalabas abulan ang nagakarda. Oh, sa di no tinagakaranda, ma'am. Adda nga min utang na di na pa'y nabayadan. Diyak mat makuntakan. Ay, day tati Jack sigurado, sir. Saan ko nga min a-close day jay? Tadayo matlaang dito'y. Kasta ka di, ma'am. Ay, awanan sir. Marigatan kayo namang sapul kan kwa na. Ay, wan nga rod, ma'am. Talaga narigat agpautang itapanawan. Kay manawan ti loko maray. Agyaman aklaunay king kamaray. Wala, tanalaingak nga agdrama maray. Namati adagos ti loko maray. Bumawi kan tumat kanya ka maray. Tulungan ka iti nakautangam. Siyakmat ti tulungam maray. Anya ti maitulong ko kin kamaray. Ada ti pagutangak maray. Planok at ti balay mo ti address ko. No ti address mi nga min ti usarak. Sigurado amaamuan nila kay ko. Ammo mo day dyan, maray. Kontrabida ka na yawn. Sige, maray. Siyak ti makaamaw. Di mo kasabulan ti garantor, maray. Ay, saan, maray? Anya ngay mati ibagak no ada umay dito'y balay, maray. Ibaga man nag-migrate ak ije Canada, maray. Tapno di na kon biru ka, no bilang man tapalpak man na, hindi pa nagbayad ka. Lumabasak man, Maririsa. Ay nawaw, mayat ta isling bag mo amaray. Sa dino ti papanam. Kapilitan amaray. Release ko ita maray. Ay nawaw, congrats amaray. Adda ti gastusem no kasarti ka anakak. Ay naku nampay maray. Planok ti agpakulay iti buok ko. No adda ti kwarta, apay kit din asaan maray. Ay, panag ko na maray. Anya nga iti kulay may bagay kanya. Tay sigud latan amaray. Ay, okay, maray. Agpakulayak nga rod manayin. Agpariband ka mo, maray, tanay. Rimwar man ang tikulot abok mo. Uwan, maray. Inton Lunes ti appointment ko. Panawan ka pa nga rod, maray. Alaak pa'y ti release ko. Kan ipakulay ko matlaang ang tibok ko. Asino di limabas, puldula kay. Ni Milding bakat, apay ka day. Ay nawaw, ni Milding day aya. Sigurado ka nga iso ti limabas lakay. Wen bakat, apay ka di aya.
Nukasta. Impakulay naman na tibuok na. Wen. Siguro, karirilis laang tilinding na. Kasta ba ta kadayaw basta ag-release na bakit? Kadayaw nga ipakulay na tibuok na. Tida mga umutang dagita at tao. Ay, isumutin at tinakairuwa banda. Ay, awanan ti bibiyang tayo, di ba nagbakit? Inton kwan, adaman ng timang sapul kadakwada. Ay, parikot dan aday tabakit. Mala, kita amkit ditiin sa ang mongay napawi. Magano nagburakan day chay. Ada akong lakay. Ay, nawaw. Nagpakulay kamot manan ni tibok mo si Kamilding. Anyat makunam lakay. Bagay ko mat siguro niya. Oh, jakamukan ka. Imutang ka manan, iso nga dati pinagpakulay mo? Unay kamat tensil mo. Nagpakulayak lang itibuok. Utang adagusan. Anyat amok ngay, kat may sakamot nga utangera. Kalay sa tikasinsin ni Mari Risa into numayalawas. Iso nagpakulayak, tapno napintasak mo ijay Oh, nagadunga amom si Kamilding. Oh, day tatijak magkayatken ka. Di mo amo ti mga presyar kadag iti simple abanag. Ha? Di ta ka man langan. Ay, nawaw. Kumusta kan Mari Mildeng? Di ka maimay idikalman. Wala, tamangan kunak no agungat nila kay kumare. Iso nag-rest day akpay iti may saal daw. Una yun taris day, Mari. Anya kami nang ti isuot ta iti kalay sa tikasinsin mo, Mare. Aggaw tamad. Saanan, Mari? Tay simple abistida laangan. Sa taag boats. Ay, awan ti boots ko, Mare. Agam sige, gumatang ak tumad tapno daramata. Kastoy abots ti gatang, Mari. Ayan na, Mare. Kastoy, Mari, kita Ay, nawaw. Nagngato magtitakong na, Maray. Mayat ti kastoy abots, Mari. Sigurado ang maibagay kin kano kwa. Itay pa yung agriring ti cellphone mo, Mari. Masarak nga kut Mari Risa. Asino day taya? Asino kumapay? Tay nakautangak Ang mga noog singiran, Mari. Kaano lang idimuta nga? Anya ti saritaan nyo aya. Kasano ti panagbayad mo? Weekly, Mare. Ngam adak mo dito. Kasano amay tulod ko ti bayad ka? Ay, siyak lang ti masa. Talaga nga i-block ko dahito yung tao. Anyat ko na, Mare. In-block mo ti number tinagutangam? Moon, Mare. Marurudak iti dahito tao. Di mo makauruuray. Kasano ngayon ang makontak na ka, Mare? Ay, kaparikot naman na, Mare. Kasano no umay dito'y balay? Di ibagam no niya tinagsaritaan tayo di, Mare. Naskin nga i-block ko. Tama nga no mayra na nga umawag. Nadak balay ka mangag nila kay ikaw. Sa bagay, Mare. Sapay pasikreto lang ngay mutangak, Mare. No umay dito'y balay, ibagak nga road ang nag-migrate kayo di Canada, Mare. Wen, Mare, stick to old plan lata. Sige, Mare. Siyak to ti makaam mo. No adda umay dito'y balay. Masapul a bumawi akin ka. Tadakkel mo ti na itulong mo kanyak idi, Mare. Adda ti sumungad. Amangan no isudaytan ti nakautangan ni Mari Milding. Naimbagag sa mayo, ma'am. Anya ti masapul yo, ma'am. Ada ka din ni Madam Mildeng. Kasaritak ko, ma. Ay nawaw. Naladaw kayon, ma'am. Ha? Anyat kayat mo asawan, ma'am? Awanan da Milding dito'y, ma'am. Anya? Sa dino tinapananda? Anya nga oras ti panagsublida? Saan dan nga agsubli dito'y? Nag-migrate dan ije Canada. Iso nga inlako dato'y balay da kanyak. Anya ka diti mabali na makontak? Ay, awan Saan kami ngamin aklos iti day di Milding? Jak ammo no anya ti Facebook na. Mala, agyaman naklaunay, ma'am. Ibagak to iti boss me.
Nakitak ang naggapo ka iti ayan darisa, madam. Ay, nana. Sapsapulik ni Madam Milding. Nag-migrate na magaya man iti Canada. Ay nawaw, nag-migrate iti Canada, kunam, ma'am. Isumati ko na tinakasaritak, nana. Inulbudan na kalaang dayta arisa, ma'am. Saan adita ti balay ni Milding? Anya? Saan laang apudno ang nag-migrate da? Anya? Iskam laang dagita nga agkumari, ma'am. Ugali dan ti agulbod, ta agpadada nga utangira. Isurok laangan kada kayo ti balay da Milding. Saan ang nasayaat nga ilumlumangan da dagiti nakautangan da? Ay, agyaman naklaunay, nana. Sino jay kinasaritam tunyang bakay? Ma'am ko namat ken kuha na. Nakautangan ni Milding dayjay lakay. Anya? Talaga dagita nga agkumari. Ugali dan ti agulbod. Saan lang adayta? Ilumanganda pa yun ti nakautangan da. Anya ti imbaga jay babae ken kaya. Ti ko na ni Risa ken ma'am, nag-migrate kano da Milding ije Canada. Ay nawaw. Kano limabas ni Milding dito balay iti kalman. No di ka agraraman dagita alakay. Kundi utang da, awang gayam ibayad da. Iyaw awan da magtipada da ataaw. Ay, adan to ti aldaw da bakay. Kumusta kayon, ma'am? Ma'am? Kasla naklat kayo nakakita kanyak, ma'am. Di yu siguro namnamaan ang mabirukak ti husto abalayo. Ay, anya ti aramidan nyo ditaw eh. Anya pa'y ko, ma'am. Imayak tagsingirak. In black nakmat nga men. Kwa, ma'am. Naskan nga agbayad ka. Tano di mo kayat. Agpatulong ak iti kapitan nyo. Kwa. Okay laang ka day no. Kagudwalaang ti utang ka o ti bayadak, ma'am. Itay kurang. Bayadak tao into numaya bulan. Siguradum lang ang maitid mo. Uwan, ma'am. Di kay madanagan. Agdiskarte ak iti bayad ko kada kayaw. Unay kan bakit? Mangibabain ka mo't? Nag-migrate mo't nga ipagbagam? Anyat kayat mo asawan silmaw? Kinasarita nak ni Nana Tunyang ay nawaw ka. No kasta. Nigayam na Tunyang tinangisuro iti balay. Talaga man nakibiyang dayta bakit? Husto laeng ti inaramid ni Nana Tunyang. Deserve mo. Utangera kayo ngamin iti kumarim. Agpada kayo pa nga ulbod. Ilimlimangan nyo dagiti nakautangan nyo. Agsagana day dya bakit? Hey, sikati agsagana. Amangan no adda pa'y kit diti umay agsingir inton matamdama. Basol day dya bakit Dadaulan naman ti diskarte me. Saan amay parbeng ti kasta diskarteyo niya? Pakaisagmakan yun to dayta iti kumarim. Masarak, Maririsa. Ay nawaw, anyat parikot, Mari Milding. Nabirukan mo ti mutangak ti balay mi, Mari. Anya? Kasano ang napasamak dayta? Kaimbagak mat ang nag-migrate kayo di Canada, Mari. Kasano? Katada mo man nakibiyang bakit? Sino abakit ni nakibiyang, Mari? Ni Nana Tunyang. Iso tinangisuro iti balay mi, Mari. Anya? Talaga mo't dayta abakit Dayta nga rod, Mari. Imbis na makalusot da tao, awanan i-booking na matan. Kasano nga rudon dayta, Mari? Di, nagbayad ka. Ay, kapilitan Mari. Adapay udek abayadak into no may alawas. Awanan kayo matitibayin, Nana Tunyang? Ay nawaw, anya ti basol ko king ka, Milding. Bakbakatan kayo lang arudan. Kastapay lang matiugali yun. Naa. Agraman utang ti sabali a tao, pakibiyangan niyaw. Nasakit tinakamaw ta insurok ti balayaw. Pabida kay launay nga main. Amaw, saan anasaya at ti kastangar aramidin yaw iti kumarem. Ilang mga niyo matpi mandag iti nakautangan yaw. Mas daawak,
ta full support pa iti kumarem. Apay, umapal kayo. Tawan kumari wakas iti kumare. Sa bagay, agpada kayo nga agkumaray. Agpada kayo nga utangira. Isu akan kanunungan yaw ti dakes nga aramid ti tunggal may siya. Agbalbaliw kayo unmildeng. No awan nga min tinamnamaan nyo nga pagbayad yaw, isardeng yaw ti umutang. Nakaidasana ka, o di ti pangkaldawan ta ato yang bakay. Umayan lakay. Nangagmumot siguro dayjay. No awanan ti ibagam, panawan kan. Saan lang nga itati aldaw? Addan to aldaw yaw. Di ka agungot kanyak ta pagsayaatan yung mulaang iti kumarem ti inaramid ko. Anya ti imbaga ni nanatong nyangken ka. Pagsayatan mi kanong tinaramid na. Husto, mat, bakit? Ay nawaw, anya ti pagsayatan mi jay silmaw. Unay kan bakit? Amirisem ngamin anaimbag a. Jack amaw. Nasaya at ti kasta nga inaramid ni nanatonyang. Iti kasta, agnakem kayo iti kumarem apadam nga utangera. Ay nawaw! Ay nawaw! Nusika tinagkamali, dumngag ka iti pamagbaga. Di ka agong unget wenno gumurgura, tapara matlaang iti pagsayaatam ti ibagbagadaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya nga iti impadeliver mo, grasya anak ko. Plato, kutsara, tinidor, kanda dumapay, nanang. Ay nawaw, nagadaon. Wen, masapul ngamin ang masukatan dagiti plato iti restaurant ko. Nabayag ngamin ang dagijay. Wan makidi tapno awan maibaga dagiti customer mo. Kita nanang. Mayat ti kulay na, saan ka day? Agpapada. Sinan balitok mo amin, anak ko. Wen, day tati kulay anapilik, nanang. Dapno, kasla social mo't Ay wan mainggan nyo laki di dagiti customer mo amangan, nukas tati gamit iti restaurant mo, anak ko. Day tamot lang ti may sa ama kagapo, no apay akayat ko asukatan, dagiti plato ijay, nanang. Mayat day taan na panunod mo, anak ko. Para laang day ta iti negosyo. Si kaman pa iti mangiyo nag-iti inbilag ko nga irik no agtudo pipito lakay. Sa dino ti papanamaya bakit? At dati napatag nga ilakad ko. Marabyan ka kaday? Tiyak sigurado. Ngam amangan no marabyanak nang runak at dumagasak pa iti restaurant ti kumare. Gumatang kantuman nga ro iti similya nga imulak. Ilistam no anya similya ti ipagatang mo tapno jak malipatan. Itad muntula nga no nalpas. Agdigosak pa'y biit. Iti sigo na paggatgatangan ta ti pangalaam, ha? Wen, basta ilistam laang dita tapno saan ko ang malipatan. Si kawet gayam rayta Dominga anak kaw. Adan samet lakad mau. Agpasentro ak tatang. Apay ijay sentraw. Ni tatang met, salod-sudon na laaminan. Ay nawaw. Dakes ka di ayat yang salud-saud. Saan makiday? Ngam makapaasar mo ngamin no maminsan. Nyala, agrubat kang aruday.
Ang mga niya pa'y ti pagturungan ti saritaan ta. Ay nawaw, nagmayat dagiti plato. Kutsara, tinidor kan platito ni Mari Gracia Kasla balitaw. Nay, si kamat gayam day ta, Mari Dominga. Di magasak, takayat ko araman ng tiluto yung Mare. Ay katuan na. Sa dino nga tinagapwa, Mare. Di talaan, Mare. Aday na si Kasok. Anya nga'y ti bestseller yo. Daytoy ti minumay, Mare. Agpili ka ano ada kayat mo. Number 1 kan number 5 ti bestseller may. Adalad takin ka ano anya ti kayat mo. Adu maggayam ti menu yung Mare. Wen, Mare. Kasla social spicy ka. Kaslalaang, Mare. Ngem budget friendly dagiti makan ditoy. Agpili ka laang no anya ti kayat mo akanan. Taiso ti ipalutok iti kusina. No maipapanmat iti mainom, si kamutan ti makaam mo ang mga latap no makapili ka. Magustuwak to'y platito. Kutsara kan tinidor ni Mari Gracia. Kasla balitok ti kulay na. Tinasayaat, ikargak iti bagko ti daduma. Saan matkit di asyak ti ayan ti atensyon dagiti tattao? Sa maysa, busy ni Mari Gracia. Itahiming ko nga ikarga dagito'y itibag ko. Aday ta, naikarga kon itibag. Inayatak laang timag na. Dan agkalmaa, tapno saan ang makadlaw ti kumare, kan dagiti staff na. Ay nawaw, nalpas ka mat adagos, Mari Dominga. Kasta talaga, Mare. Agpakada akon. Mabit lang, Mare. Ay nawaw, ang mga nung nakita na tinaramid ko itay. Okay ka lang ka di, Mare? Kasla ada pagdandanagam. Anya nga minti ibaga, Mare. Inibus mo ka di ti inserve da amakan? Ha? Dayjay ka di, Mare. Aywan, naibusin Naimas matiluto yung Mare. Worth it ti kwarta. Agpakada akon. Nasken nga agawidak, ta saan akayat nila kay ko ang marabyanak. Ay nawaw. Nagapod na ito yung platito. Kas ka na kutsara kan tinidor, Dominga. Di yu pakibyangan day tatatang. Nangalaam ka na ito'y kunak. Awan mo't amok agamit tayo akas tao'y. Ginatang ko dagita. Di yu pakibyangan dagita kunak. For your eyes only dagita. Saan ang masapul nga igaman nyo? Nagmayat ti kulay na sika. Sinanbalitaw. Isungarod nga laak, tauray siya, kursunadak met. Mabalin ka day, amausar na gitaoy. Wen, ngam siyak laang ti mangusar tatang. Tay sigud agamit tayo ti usarin nyo. Di yu pakibyangan dagita baro agamit ko. Sige. No kastal ti kunam, yak mo't ipilit anak ka. Nagmayat lang amin akit kita ay. At na nakita kasi nan balitok iti kargaan na iti plato, bakit? Anya ko maita? Nangalam ka na gitay. Ginatang ko Sigurado ka? Anya ti pa nagkita kanyak ayala kay, ulbod. Madlaw ko ngamin nga ininot amanay na yunan. Mas daawak. Daawan mo tikas di agamit tayo. Ay nawaw. Syakla ang ti adakarbangan na amang usar kadagita, iso adiyo pakibyangan. Ada ayamot kasta. Gumatang ka iti gamit iti balay ngam si kalaang ti mangusar. Kada! Basta, no anya ti makitkita yu dita, diyo pakibyangan. Binilang ko dagita, at dala ang ti mapukaw. Na, agsalsalud-sudak laeng. Di ka madanagan, tadyak mo't pagan ano nga usarin dagita. Mari Dominga! Mare! Adak dito'y, Mare. Ay nawaw, anya ter aramidam dita, Mare? Kasla aglemlemeng kamat iti sirok dagiti mulam. Ay nawaw, di mo ka di makita, Mare. Madama ti panagdalus ko. Anya ti umay mo ibaga aya. Ay, kwa, Mare. Atoy, para kada kayo. No apay mo't adi na inbagbaga nga umay ita. Saan mo't amabalin apastro ka? Ang mga numakita na dagiti gamit iti kusina me. Mare! Oh, atoy, Mare. Awata mo na. Ay nawaw, anya day taaya, Mare. Adobo a manok kan prito a bangos.
Saan anagatang iso nga ikan kayo? Di kay madanagan, Mare. Saan anadadaal dagita? Agyaman naklaunay amare. Saanan ama sapol nga agluto ak iti pamigatan me. Negrasya mo't da jay, bakit? Padainyag na ama si Dalakay. Apay ngay ati mo pinastrag. Iti anya ama kagapu kumangay. Pinagkapim kumamat ti kumarim, ah? Inik ka nakapiman iti si daam, ngam di mo mo't pinagkapi. Ay, kwa lakay. Anya? Busy day jay lakay. Agdardaras itay iso adjakon pinagkape. Inton sumaro nun tulangan ah. Apay nga ro da kasta ti tono ti boses mo. Kasla saan ka mo't asigurado iti ibagbagam? Anya asaan asiguradong ibagbagam di tamat. Basta no anya ti imbagak, isuday jayan pipitaw. Awanan ti adu asaludsod. Okay kalaan ka de, grasya anak ko. Ay, agparparikutak nga rod, nanang. Ay nawa, apay, ada ka diti parikot iti restaurant mo, anak ko. Ininot mo't ngamin amay ibus dagiti gamit ko, nanang. Manulangan tinabati ka dagiti sinanbalitok a plato, platito, kutsara kan tinidor. Ay nawa, kasano kumaama pasamak dayta? Ay, un nga rod ah. Amangan ko no ada nang iawid, nanang. Mano abulan lang tinapalabas, sipod ginatang ko dagijay. Naibus mo't tan. Amangan mo, no dagiti staff mo. Wino dagiti customer mo lang ti mangyaw-awid. Day takot nga rod, nanang. Iso na laang tanarigat mo ti agpababasol no saan anakita dagiti mismo amatak. Ada ti CCTV ijay, saan ka de, anak ko? At damat, nanang. I-review, tapno makitam no asino ti mangibibos iti gamit mo, anak ko. Sayang mo, no gumatang ka manan. Uwan nga rod ah. Isupay manen agastos no gumatangak. Italang mat napasamak ti kastoy, nanang. Nakurso na daan dagiti customer mo, anak ko. Sinanbalitok ngamin ti kulay na. Kunak tumay. Kasto iti nakitak a platito kan kutsara iti restaurant ni Mari Gracia iti Kalman. Naglokon da ita Dominga. Iti restaurant siguro ti gayem na tinangalaan na kadagitaw. Ay, mingming ka magtisinan balitok a platita o pipitaw. Kasto iti platito a nakita iti restaurant ni Gracia iti Kalman, tatang. Anya, kabisadok da jay tatang. Panagkunak ijay, tinagapon nagiti sinan balitok agamit, nganyawid ni bakit ka. Ay, naglokaw na itaataaw. Isa amas daawak, ta ininot mo't amanay na yunan. Tunggal mangan siguro ijay kat adayawid na. Ay, kaasim at piman ti kumari na, ano taktakawan na. Dahi tangarog tatang, hindi na mo't pinanunot nga mga no malugi ti kumari na, iti kastangar aramiden na. Agpudno ka man kanyak si Kadominga. Kukwa ka diti kumarim dagita sinan balitok agamit nga nyawid mo? Sana. Kukwa mo't nga ibagbagam di tamot. Kasta tinakita iti restaurant na idi na minsan. Pada na laang siguro ah. Apay, tilaang kumarik ti kabaalan na ti gumatang iti kasta. Ibagam ti pudno kanyak. Di ka man nagululbod. Di mo maipilit ti ammom si Kapipito. No imbagak asaan? Saan? Ipilit mo pa'y laang mat ti ammom. Siguradom lang nga pudno ti ibagbagam. At dalang maamuak dita, sige ka. Kumusta nga, Gracia anak ko? Amom ka de, no asino ti mangyaw-awid iti gamit iti restaurant mo? Aduda, nanang. Ni Mari Dominga ti maysa. Tidaduma ket tsak am mo. Dayo a customer. Ay nawaw, agraman ni Dominga? Taktakawan na ka? Ay, un nga rod, nanang. Nakitak a mismo iti CCTV. Nagturod mo tanday ta kumarem? Day takot nga rod, nanang. Isugayam nga agsubli-subli iti restaurant ko. Inutan na matgayaman at taktakawon dagiti sinanbalitok agamit ko. Kasaritam taw ti kumarem. Ibaga nga isubli na no anyaman ti tinakaw na. Iti kasta kasaan ka mo amalugi anak ko. Nariga nga tati agpuunan. Wan nga rod, nanang. Sapay kabarbarupay dagidjay. Ngamnay, naibus matan.
Kaano nga'y amapan ka iti ayanda? Inton mawaya anak, nanang. Siyakla ang ti mapan iti ayanda no busy ka anak ko. Amok mo ti itsura dagiti gamit mo. Kitaak no ada iti balayda. No ada makitak day alaak tao. Ito'y kanay ti ibagbagam ang mapukpukaw agamit ti anak mo, Pirain. Wain iso day ta. Nakita nga ni Gracia iti CCTV nga ada ti ibabag ni Dominga. Ay nawaw, husto lang nga raw ti atap ni Pipitaw. Amok nga inala na day ta iti restaurant ti anak ko. Kat ita, ala akaw ta agparikot metan ni Gracia. Inot piman ang maibibus dagiti gamit na. Ay, oray asino mo't piman kat agparikaw no kasta. Lugi negosya o no agraman gamit kat pagintirisan na iti customer. Pudno launay. Alam mo na kita maray, siya kaunti makaamo nga agpalawag iti anak ko. Kukuamot gayam ni Gracia na kita. No apa yan nagturad na dyan Dominga anang yawid diti balay. Nagustuhan na siguro ti sinanbalitok akulay dagita agamit. Imbag man, taadda ka manan, Mari Dominga. Ay nawaw, kasla saan ka mat anaragsak nga adda manan Mari Gracia? Adda manan ti customer mo. Kitaam lang Mare. Ti? Kitaam, taamangan no adda manan makurso na daam agamit ko, kat iyawid mun tumanan. Naa, apay mat akastat ibagbagam? Ay na, di kan agin didiam mo dita Mare. Nalipatam samet nga adda CCTV, Mare. Nakitak iti CCTV nga adda inbag mo. Saan lang anaminsan nga inaramid mo ti kasjay, Mare? Ha? Ammo, Mare, saan anasaya at ti kasjay nga inaramid mo? Panagtakaw mo't lang ti kasjay. Malugi ak mo't ano agraman gamit ko dito'y kat iyawid mo, Mare. Kurang tiganan siyak itikin nanyo abayad dagiti gamit nga inyawid yo. Ay, sa anak lang nga namangan. Makapadismaya ka mat. Basta agpabasol ka na takas ta. Sa anak nga agpabpabasol no awan ti ebidensyak, Mare. Kaya't mo ta ipabuyak ken ka tinaala iti CCTV? Naa, ayan dagiti gamit ko dito'y tatang. Anya agamit ti ibagbagam mag. Dagiti sinanbalitok agamit ko Adala ang mat dito'y itay Awanen Awanan? Nang iduldulinan nyo Insubli ko ni takin kukwa. Ay nawaw, apay akas ta tatang. No kayat mo ti gamit akas jay, gumatang kamay. Sana day tagtakaw ti amaw. Di mo pagintirisan ti gamit ti pada mataaw. Panunutang mat piman ti lugi daan o kasta ti aramidam. Man nakibiyang kay launay mo. Husto mat piman ti imbaga ni tatangken ka. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo ken ko aya. Kat saan mo mat ako kwa ragi jay. Impabuya ni Mari Gracia ti video kanyak. Agpada kayo kinitatang. No para kanyak, husto laeng ti naramid ni tatang. Husto laeng ngayon sublina tapno di ka maisyo. Di mo maapresyar da jaya. Mabalin pa'y nga aglibakak no saan la ang anakibiyang day tatao. Tangiwat mo man, si kalangarudan ti tultulungan ni tatang mo. Si kapala ang ti kastamag. Kasta, titulong. Karkarukit di nga inbabain nak iti kastang inaramid na Saan na ka nga imbabain ni tatang? Inaramid na lang piman ti may parbang aramidon. Pagyamanang takas dyan ni tatang. Concern lat tapiman ken ka. Tiyak mo kada kayo. Panagtakaw ti kas dyan inaramid mo. Panunutom mo piman ti negosyo ti pada matao. Saan agaputan na kurso na daan ti may sa abanag kat basta takawam latan? Alawanan, basol kon. Apay, ipalubos mo ang madadaal ti reputasyon mo para lang kadagita sinan balitok agamit. Ay nawaw! Di mo pag-interesan ti saan mo ako kwa. Di mo ipalubos ang madadaal ti reputasyon mo para laang kadagiti na inmateryalan a bambanag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw!
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nadamag mo ka de, ti may papan iti dance competition ti barangay tayo, Marinanse. Anya day ta a dance competition, Mari Ophelia? Amangan mat no para kadagiti agtutubo day ta, Maray. Ay, saan, Mare? Para kada tayo anataengan day jay. Ah, kastaya. Kat adda cash prize, Mare. 5 to 10 members ka, no? No kayat mo, mga ramid tayo mat, iti grupo tayo. Ay nawaw, jak mat ammo ti agsala, Mari. Amangan no RRT aktum lang ije stage no kwa. Ay, katag-practice tayo, Mare. Anya ti isala tayo ay, Mare. Ay, line dance lang, Mare. Saan mo ta komplikado day jay? O sige, Kayat ka di asawan day ta nga umanugot ka, Mare. line dance laang gaya, Mare. Kabaulak mat siguro. Kasta, kati kayat ko kan ka, Mare. Agbiro kak tungarudan, iti kadwata, Mare. Adamo gayam ti dance competition ije barangay inton fiesta, hiner lakay. Ah, nandiyan ka mo bakit? Isumot ti baga ni Mari Ophelia itay. Makiline dance kami kanong nga road. Line dance? Heh, amom ayat agsala bakit? Agpraktisa ka. Adda kanumat ti cash prize. Isupay mo't ano mga abak da tao. Ay, da kayo nung kabailan nyo. Apay kiti na saan? Rugyan mi ti agpractice inton Sabado lakay. Nagtext ni Mari Ophelia kanyak itay kat. Kompleto kanumat tan ti grupo may. Okay laang mat siguro kin kanya lakay. Wen, awan ti parikot dita bakit? Nalpas met kit din ti trabaho ije garden. Mangiling ta kayo man iti kamote, Nanang. Adapay matay na iling ta idikalman, Ophelia anak ka. Urang day jay, Nanang. Ay nawaw, kasano akurang kada tayo laang matimang mangan. Umay dagiti ko kumarik inton madamdaman, Nanang. Agpractice kami. Anya ti practicein niyo? Sala, Nanang. Para iti dance competition ti barangay tayo. No kasta, sumali kayo nga raw. Wen, kwarta ti premyo, Nanang. Sayang mo day jay. Manungay, Ay, medyo dakkel mo ta, Nanang. Iso nga agpractice kami mamata no maalami ti first prize. Ay nga ti araramidan dagiti ako kumare, Mimi bakit? ay nawaw, kas makita mo't agsalsala dala kay. Para iti anya. Para iti dance competition ti barangay tayo. Ah, isumat lagayam Ay, medyo dakilmat nga minti premya, bakit? Isu nga ipapati dati agpractice lakay, kayat dati mga bak. Ay, wan bareng mga bakda. Wen nga raw, isupay mo't maigatang kadagiti masapsapul no kwa. Naku nampay bakit? Ay, hapay di kamat na inayon iti grupo da. Tapno damat ti bingay mau, Kayat ko kumaa, ngam nasakit mo't tantisik data ulakay. Jakon kabailan ti agsala, amangan nusyak pa'y ti mangdadael iti performance da ijay. Adda akon hiner lakay. Nay, narabian ka mait, Nancy bakit? Ay, pasensyakan. Nagpractice kami ngamin, tainton bigaten ti dance competition. Ala.
Aginanaka nga rudan, tamangan ta inton madamdama. Awan pa'y samat tinaluto amakan. Nakaluto akon itay awan ka bakit? Ay nawaw, pasensya kan alakay, naliwayak mat nga agpayso. Okay laeng. Italaeng man. Agyaman ak launay, tamaawatan nak. No kaasi ti apo, kat mga bak kami, bingayan kan tulakay. Lalaingin yung harod. Tapno mga bak kayo. Mano a minuto laengen kat mangrugi ti kompetisyon, Mari Ofelia. Ay, wan nga rod, Mare. Itapay laeng kat agnerbyos akon, Mari. Ay, nawaw. Normal laeng day ta, Mare. No, pay kasta. Ag-focus laeng, Mare. Tapno saan kang agkamali. Sapay la kumaa, Mari. Relax, Mare. Kalma ka laeng. Ay, wan gayam. Awan pa'y mat ni Manang Shasha. Paumayan, Mare. Adala na pan na intulod iti ayan ni Nanang na. Kunak, ano saan tayo ama kumpleto? Kumpleto tayo, Mare. No mano tayo ang nag-practice, isumat ti bilang tayo nga ag-perform. Nakasarita kun ida, Mare. Isu nga awan pagdanagam. Kumusta nga, Nancy bakay? Good news, lakay! Nangabak kayo? Wan, lakay! Da kami ti first prize! Ay, sos. Kahit naalayo mat lang ti premyo yo. Saan pa'y lakay? Itadda ka no inton sumaro no alawas. Ay, kit nasaya at ano kasta bakay? Worth it ama ko na ti bannog yo. Pudno launay lakay. Talaga nga inpapati mi ti nagpraktis, idi napalabas alawas kat. Kahit sagmamano kayo nga Jak pa'y amo. Makitan to inton umay alawas no kasano. Mabayadan pa'y nga minti inutang mi amerienda di tatirsina. Tinapatag, kat adda mabingay yaw bakit? Tapno adda mat serbi ti bannog yaw. Himang pat ka din ni Ofelia, Mimi bakit? Awan pa'y lakay. Damag ka kat nangabak da ka no kahit. Aya, Dahil tatinangig ka o pagsasaritaan da, di tatirsina. ay ka, nasaya at ano na nga bakda, tapno adamat ti gunggunada. Wan nga rod bakit? Sigurado makaramantamanan no ko. Ni Ofelia pa'y ti kunam lakay. Sigurado agumatang dayjay itilitsyon manaw. Rumwarak pa'y biit, Nanang. Ay nawaw, siya dino ti papanaman akaw. Mapan ko alaan ti premyo mi, Nanang. Mai-release ka numatan ita. Sino ti kadwam? Ay, kwa, Nanang. Siyak laang. One representative per group ka no. Siyak ti leader ka da kami. Mala, mapangkangarudan. Kita amlang taitid mo ti para kadagiti ka grupaw. Wan, Nanang. Ibingayak ida. Awan maimbagak abukodak ti premyo me. Ay, uwan gayam. Awan ti pagatang yaw, Nanang. Awan pay, adu pay mati abasto tayo. Kunakon kat, sikat ti masalaw ko dito'y dalan, Mari Ofelia. Si kamagaya, Marinanse. Sa dino ti papanam? Agpasentro ak Mare, si kangay. Ay, ikwa, Maray. Adala mapan ko gatangan di ta tersena. Ay, wan gayam. Awan kadipay ti premyo tayo, Maray. Awan pa'y ti update da, no kaano ang mai-release. Awan pa'y mat, Maray. Next week, kunada idi napalabas alawas, Maray. Wan ngam, awan pa'y mat. Ano usan tayo laangan nga orayan, Maray? Bagaan na kaminto ano itaddan, Maray. Wan, Maray. Di kay madanagan. Bagaan kay to no adan. At patuloyak nga rudan, Maray. Ang mga no atidug man ng tipila iti papanak. Sige, Maray. Agan-anad ka. Uray si ka, Maray. Agan-anad ka man. Naalayo ka din ti premyo yo, Nancy bakit? Saan pa'y lakay? Ay nawaw, apay ngay? Awan kanupay mo't kuna ni Mari Ofelia. Nasalaw ko di tadalan itay. Na, apay nga awan? Kat naala ka numot ng tidaduma ti premyo da. Ni, jak amo ti maipapan iti day taabanag, lakay. Amangan mat no napaninala ni Mari Ofelia ti premyo yo. Kat di nala ang imbagbaga. Ti
Ti kunana ket bagaanda kami no mairilis ti premium lakay. Ay, saludsudem manen bakay. Amangan no addamet gaya man. Mapanak to iti ayanda inton bigat. Nasaysaya at pa'y bakay. Medyo dakkelmet nga men ti premyo yo. Isupay kumamot Awatan niyo ti minarket ko, nanang. Ay nawaw, nagadaw na anak ka. Takal alak ti premium nanang. Inted mo ka di ti bingay dagiti kumarem. Ay sus, awan ti pagdanagan niyo may papan iti day tabanag, nanang. Palagiplaeng anak ko. Amangan kunak no malipatam nga ito'y ti para kadakwada. Ited kunto, nanang. Makauray damot Sige, sikati makaamaw anak ko. Siguradum laeng ama ited mo ti usto abingay da. Iti kasta ket awan ti riray. Nanang, dagulit kayo mat. No inbagak awan, saanan ama sapul nga ulit-ulitan niyo. Agtugaw ka pa'y nansay. Agyaman naklaunay na namime. Anya nga minan ti gagaram nakkom. Ada ka din ni Mari Ophelia? Awan ni Ophelia dito balay. Ada na panan na. Apay kuma. Ay, saludsudek kumano naala na ti premio mi, nana. Nadamag ko ngamin, naalamat tan ti daduma ti premio da. Idi pa'y napalabas nga aldaw. Di na ka di pa inted ti bingayaw. Ay nawaw. Idi pa'y napalabas nga aldaw kunayo, nana. Wine, kunaklaki di ano naala yung matin ti bingayaw. Naala na matgaya man. Apay ngay, adi na inted ti bingay may. Agraraman mat day ta nga Ophelia? Ay, nawaw. Apay ka di ba kahit? Anyat na pasama kaya? Inala na kanu gaya man ti premium eh. Idi kanupay na palabas nga aldaw kuna ni nanami may. Ay, kunak tumay. Nairilisan ti premyo yo ba kahit? Ngam di na mat imbagbaga kada kami. Tinasaya at kasarita yo manan ba kahit? Ang mga nalipatan na laeng. Imposible mat ano nalipatan na lakay. Talaga kit di nga ingagara na. Kaya't na siguro abukudan ti kwartaan nagbanugan mi amin. Ay nawaw. Na, kasanong haruden day ta ba kahit? Ang mga di na kayat ti mangibingay. Apay kumaasaan kat nabannog kami mat amin. Saan laang mat nga iso tinagsakripisyo? Sa bagay ba kahit? At dati puntom dita. Pasaritak dagiti kakadwami. Taalaan mi kin Mari Ophelia ti para kada kami. Ay, ngam nagpatangkan. Di balilatan ba kahit? Ited yun kan kuana. No sa anak nga agbitaw. Ni Nancy kay nakita ka nagapo dito balay bakay. Isyo nga agpay siya lakay. Ay dati may naimbaga. Sinalodsod na ti maipapan iti premiuda. Saan kanupay ngamin nga inted ti anak ta ti bingay da kuma. Ay nawaw. Apay ngay akas jay. Diyak amuman kin Ophelia lakay. Ay, saan mo't mabalin abukudan ni Ophelia ti premiaw? Tanagregatan damot amin, day. Day nga raw lakay. Mangbangag ko tinagan ko, nanang, tatang. Apay ka day? Kunak man no inted mo ti bingay dagiti kadwam ang nag-perform iti line dance. Nalpasan na, nanang. Naikanda amin? Nanang. No naikanda amin. Apay nga raw nga imay nagreklamo ni Nancy dito'y balay. Anya, ti kunayo? Imay ni Nancy dito'y balay? Wayne, nagsarita kami itay. Iso nga muna ti maipapan iti bingay da adi mo inted. Anya? Talaga nga ulbud ka, Mari Ophelia? Ay nawaw, apay matakas ta, Mare. Amumi nga inalamon ti premyo a pagbibingayan tayo kuma. Di mi pa'y ammo. Amangan kit di no ginastos mo aminan. Ay, kwa ngamin, Mare. Ammo, Mare, managing bubukod kalaunay. Ha? Ay, saan mo't, Mare? Bagim lang ti pampanunutom, Mare. Nalipatam samet a nagtutulungan tayo day ta a premyaw. Ay, agpalawagak, Mare. Ay, saanan akasapulan, Mare? No di mo kayat nga ito tibingay may, kukuam aminan. Angam inton sumarono, di kan agrekrot iti kadwam. Agline dance ka siksika. Aggagatal kamot amang igastos iti saan mo a kwarta.
Maray, Uray dagiti kadwa ta anak ilain dance, Maray. Nasakit tinakamdakin ka. Saan laang asya? Kasla dati parikot mo, anak ko. nadagsan nanang. Anya day aya. Kagura dakdag iti kukumarik nanang. No ti premyo a ginastos mo ti makagapaw. Awan ti maibagak dita anak ko. Tabasol mo mulaang. Nanang, Nangip ipanam iti bingay daya. ada na patagan ang usarak iti daduma a kwarta nanang. No siyak ti sika. Ininutom abayadan anak ko. Itid mo ti bingay a para kadakwada. Ta nagsakripisyo kayo mo amin. Rumbeng laang nga ikam ida ti gunggunada. Di mo bukudan ti pagsayaatan anak ko. Uwan nanang, ikarigatak nga agtrabaho. Tapno maitid ko ti bingay da ginastos ko. Kasta uray asino mat. Maasar no kasta laang tinapasamak. Pagadalam dayta. Di ka aggagatel ang mangigastos iti saan mo a kwarta. Panunutom mo ti banog ti padam a tao. Nalawag ka day. Uwan nanang, di kay madanagan. Anusak asukatan, tapno awanan ti adu asa uda kanyak. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy ang napasamak nanang. Rumbeng laan nga agbalbaliw kan. Ta saan kan nga ubeng. Ay, nawaw! Nuan niya ti paraken ka, isulaeng ti igastos mo. Di ka agagatel ang mangigastos iti kwarta asaan met a paraken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimagabigat ba o mersi anak ka? Nasaya at met ta nakariing kayon, tatang. Anak ka na iti lakad mo? Tumulungak iti trabaho iti laundry shop, tatang. Matutudo ngamin ita. Adumanon ti customer may. Ay uwan tapno sana marigatan nagiti tangtangda na mga agbantay iti laundry shop mo, anak ka. Wan, tatang. O sige, taagrubwatak nga rudan. Apay, nagkapi ka ka din? Wan, tatang. Nalpasan, itaypay. Anya nga oras ti panagawit mo? Dependento no anya nga oras amalpas ti trabaho may, tatang. Ala, agrubot ka nga rudan. Tayo supay ti malpasyo at trabaho, anak ka. Wan, tatang. Da kayon ti makaamo amangan kaninanang. Ipapudot yung tulaangan ti sida. Adu pa itinabate. Oh, intimplahan kay ti kapemrihin na bakait. Diya mo makita ni Mercy lakay. Siya dino tinapanan ti anak ta. Sa lino kumapay ti daduma apapanan na bakait. Ay nawaw ka. Isungarod asal salud-sudag tadyak amaw. Awan mo tinadakdakamat na idirabi eh. Kas iti sigawd, no awan jay anak ta dito balay, kayat asawon da ita, adaman na iti laundry shop. Matutudo manan ita, talaga nga adaw ti agpalundray. Kunaklaki, dino sa dino manin tinapanan na. Di mo ibaga, akaili mo adagos ti anak ta. Saan makindi lakay? Nairwa maklaang atunggal mariingak kit ada ni Mirsing agkapkapi iti kusina. Ala,
Agtugaw ka nga ruda, ta agkapita, bakit? Nay, di mo matinbagbaga nga umay kagayam dito'y laundry shop ko ita, mari di na. Umayak laag sirip, Mari Mercy. Ay nawaw, di mo ibaga nga agpatakdar ka mat iti laundry shop mo, mare. Saan, Mare? Amumat, saan ko alin niya ti agnegosyo? Ah, kunaklakit din no addan ka kompetensya. Di ka madanagan, Mare. Awan day ta iti panunot ko. Ay kat usto ah. Diyak kayat nga da kainagaw ko iti customer ko no ka. Agkalma ka lang ka di, Mare. Mabalin ti sumrak, Mare. Mabalin mat, mare. Ang saan mabalin amapan ka iti paglablabaan. Okay lang, Mare. Maawatak mo't no bawal kami a customer. Naipot ngamin, kat adu ti nakapila ang malabaan, mare. Okay lang, Mare, kuna mo't. Si kakit di mat. Saan a big deal day ta kanya? Naimbag pa'y tigayim ko. Ay nawaw, apay tigayim mo bakit? Adu ti customer na italakay. Kaya't asawan day ta, adu manan ti kwartana. Saan akas kada tao. Ipamay sampay ti atensyon mo karagiti anak ta, bakit? Naimbag iti kumarim ata awan pa'y asawa day jay. Sa bagay, adda ti puntom lakay. Di mo apalan ti kumarim. Kasta talaga ti biyag. Saan nga agpapada ti gasat tayo? Ngala, agpulis ka man kitday, tamangan kamot tayo. Nalpas kamin kadagiti ubing itay. Anya ti inlutom amasida. Sinigang abangos, bakit? Ay naurnong manan ti lalabaan. Kaano ti day off mo, lander lakay. Intun Sabado pa'y. Kasano nga rudon day ta? Awanan ti isuot dagiti ubing. Sapay matutudo manan. No ngay agpalunri ka, bakit? Sayang ti kwarta lakay. Kabaelak mo ti aglaba? Wan angam mabannog kamay. Washing machine laangan ti iurnungam lakay. Italaang mo't nga agpalunri ka. Ada nga ro ti pagbayad tayaw. Titangdan ko iti kalaman Mabalin mo't siguro de jayon. Mano ti per kilo iti laundry shop ti kumari maya. Jak mo. Jak mo't ten pinagan-anaw. Ta sa anak mo't amahilig nga agpalaundry. Itulod mo langan iti murang tayo iti laundry shop ti kumarim, bakit? Mangtudak iti ibayad mo. Tapno saan ka mabannog ang mangigilgal? Saan ka pa'y marigatan ang mangibilag? Ay nawaw, anya ti nakasako abinagkat mo di na. Murang mi nanarihina. Itulod ko man iti laundry shop ni Mari Mercy. Awan nga mi ti oras kong aglaba. Ay wala, narigat pa'y magaan tibado ita. Wan nga rod, kanayon amasapa ti tudo na. Mala, itulod mo dagiti murangyaw, tapno malabaanan. Siya pa'y aduday ta. Wan nga rod nana, awanan ti isuot dagiti ubing, naliwayak matpiman ng tinaglaba. Kasta talaga no ada ti ubing asikaso nakkaw. Ngam no dumakkel da, mayatan, malag-anan kamitan urekas kasanaw. Agpalabaak man, Mari Mercy. Ay nawaw, nagadon, mare. Agasang manday ta. Naurnong nga rod, Mari. Diyak mo ngamin nasango tinaglaba. Mala, mudto yan, mare. Da kami, ti makamo. Mano ti bayadak, Mari. Mabit lang, mare. Ta ipakilo kadag iti assistant ko. Ay, agyaman ak unay, Mari. Itala ang anak pa laundry act, ta talaga adyak masango ti aglaba. Okay lang, dayta, mare. Isu nga rod nga da laundry shop. No agpalabaak ita, kaano nga ta nga maalak, Mari? Mabalin mo nga laon inton malam, mare. Mamagaan mo't kit ti adagos da ito eh. O sige, ibaon ko lang nilakay ko inton malam, Mari. Isuti umay mangala. Ada ka di pa'y trabaho minton malam, lakay. Ada bakit? Agsubli ak inton madamdama. Apay ka day? Pakipick up munto man tibado tayo iti laundry shop ni Mari Mercy. Ayan nga, iti ipakita ki jay. Ada makidi ni Mari Mercy jay. Amuna day ta. Saan da nga strictaw? Imbagakin ko na asikat ibaon ko ang mangala. Awanan, tinadumang ipaalam, nadyalaang. Wen lakay, di mo liplipatan taawanan ti isuot dagiti ubing. Wen, bakit? Di ka madanagan. Dagasag, sakbay nga agawin na. Oh, adto yan tibado tayo bakit?
Nagbanglo Ngawan nga ron. Anya nga tati sa bunda Mari Merce. Fabric conditioner siguro dahil bakit? Nagbanglo unay. Idi sumpay nga rod di talakay. Ikargak tulaangan iti drawer tayo inton bigat. Siya akong ti mga ramid bakit? Siya kun inton bigat. Agina nakakit din. Adapay trabaho inton bigat. Kabalak pa mo. Di mo man ipilit ti kayat mo lakay. Idi sumla ang dita kunak ta siya kun ti makaamo inton bigat. Ay nawaw. Apay ngay bakit? Inruar mo mat nagiti bado tayo. Ilabak manan. Kat nun ay palundri mo't nagita di kalman. Apay pala nga banugam ti bagim. Kita man di talakay Kasta aya tinalabaan. Kat nun nagbanglo mahit. Wen nabanglo nga agpayso ngam nay. Saan mat ana ikatirugit ti bado tayo? Aday tani kita Sinsinan mo gayam ti panaglabada. Ayun nga paysaw. Sapay bado ti ubing ti daduma. Nabanglo nga agpayso. Ngam saan mat ana ikatirugit na lakay. Masapul ang mailaba manon. Saan lang ang arugit ti isyo lakay. Adda ti t-shirt ko anasukatan iti sabali abado. Ay, sayang mati kwarta no kasta asinsinan gayam ti serbisyo da. Wen nga rod. No ammuklaang sa anak latta kumaan nagpalaundren. Ibagam to iti kumarim. Ang mga no di na amaw. Wen lakay. Talaga nga ibagak. Jak amo no talaga akasta ti panaglablabada. Inusadot lang nagiti assistant na iso akasta. Kasla agtip-tipid da iti danong. Na, nagadumat kan ti labam di na. Wen nga rod na narihina. Nagpalaundry ka idi kalman, saan ka day? Wen ngam saan mat ana ikat ti rugit na. Nabanglo nga agpayso ngam narugit lat tamot. Idi inulit ko nga ingalgal. Kasabsabon. Madlaw asinsinan ti inkastadaan ng ilaba. Ay nawaw, apay ngay. Saan lang aday ta ti isyo nana? Adda ti mapukpukaw a t-shirt ko. Nasukatan mat iti sabali abado. Anya? Aday tani nana duster. Awan mat ti badok akasta. Amangan no na isukat. Jakman na mo nana. Ibagak to kini Mari Merce numalpas ti aramidaw. Ada ka numat isyo ti bado nga inpalaban ni Dina king kaanak ko. Ay nawaw. Anya nga isyo mat dayta nanang. Saan ka no ana ikatirugit ti bado da ken adapay ti t-shirt anasukatan iti duster. Naa. Kasano ko maamapasamak dayta ket no nakabangbang lumat ti bado nga inpalaundry da. Nalabsyak nga rod nga aglablaba iti agsapa. Inlaba naman na dagiti inpalaundry da iti laundry shop mo. Tas sinsinan maggayam ti panaglabayo ka no. Ay nawaw. Nakaarartimat dayta na babae. Uray asino matpiman na anak ko. Nabanglo nga agpaysaw ngum saan mo analabaan anasayaat. Ay nananang, inlabami dayjay. Amangan mat numancha tirugit nga ibagbaga na kada kayo. Ita lang ang nagpalaundry dayta a tao. Sa ita, nagado a reklamo na. Ay nawaw. Mabalin ka di ang makasarita ka, Mari Merce? Siguradom lang ang napatag ti ibaga, Mari Dina, tapnusan asayang ti oras ko. Apay akas di dagiti bado alinabaan nyo, Mare. Saan mat ana ikat tirugit na? Inulit ko nga inlaba kat kasabsabon pa'y, Mare. Sinsinan magayam ti serbisyo yung. Ay nawaw. Dayta lang ti umay mo ibaga? Wen taamangan ko nakno simmadot dagiti assistant mo iso akas jay, Mare. Feedback tapno mapasaya at yu ti serbisyo yu, Mare. Ammo Mare, iti kinaad-ado ti customer me. Si kalaang man tinaturod ang nagreklamo kan nangibaga asinsinan ti serbisyo me. Sigurado ka kadi asyak laang tinagreklamo, Mare. Aywan, si kalaang talaga, Mare. Aywan gayam, isubulik ti duster ana inayon iti bado me. Mas daawak ta nasukatan mo ti duster ti t-shirt ko. Ha? Aday ta, Mare. Mingmingam ana imbag. Awan ti kasta abadok. Amangan kunak nubado ti sabali a customeryo. Day talang ti ibagak, Mare. Honest feedback tapno inton sumarunaw kat maliklikan kumati kasta nga isyo. Nakasaritam ka din ni Mercy, bakit? Wen, naisublik matlaangan ti duster ana ilaok iti bado tayo.
Isumot lagaya masabali ti panagkita ng kanyak itay Ay nawaw, sakitin natin bagakin ko na. Siguro Di na amuti ko na da feedback. Kasta unay nga minti surun na kanyak iti nagreklamo akad. Ray, tatirigat na. Isuda ti adda nagkurangan na, isuda pa iti makaungag. Ay nawaw. Wan nga rud No amukla ang akas ti mapasamak, sa anak ko man ang nagpa-laundry iti laundry shop da. Sayang lang ti kwarta, ma-stress pa'y da tao. Ala, di bali latan bakit. First and last daytan. Gumatangak tong iti washing machine ta, tapno di ka marigatan nga aglaba. Narigat ti makyap-apa bakit. Alya ginadamag kaw bakit. Nagapa ka no magdamersi kan Dina. Jak amaw no apay asakitin na ti feedback ni Dina. Ano timbagan ni Dina aya? Sinsina anti serbisyo da. Nabanglong agpaisaw. Ngam saan ba't piman ana ikatirugit na iso akapilitan ng inlabamanan ni Dina. Anak ano pa ito na isukat aba daw? Wan lakay. Nasukatan iti duster ti t-shirt ni Dina. Ay, una yan, dayta. Apay matpiman, nakasta. Dayta nga rod lakay. Mapankuntuman bisitaan ti laundry shop ti anak ta. Kitaag no kasano ti panaglabada. Amangan kunak no talaga asinsinan peman. Makapa-stress dayta adina. Apayan, Marsay. Gapo iti inaramid na. Adumetan dagiti agreklamo a customer may. Makapaasar day ta tao. No adaw tagreklamaw, amangan no talaga nga adda ti isyo iti laundry shop mau anak kaw. Aho, aginartikit di adagita at tao. Amaw manak, saan da nga agreklamo no mayat ti serbisyo yaw. Amok apan ang dadaal dalaang day tatatang. Umapal da siguro taado ti customer ko. Imbes nga aksyon day ta, parikot kasta pa'y laang ti ibagam. Ay awan si kamot laang ti maawanan iti customer iti kasta nga aramidam. Nay, adda kayo matgayam dito'y laundry shop, nanang. Nakitak no kasano ti panaglabayaw. Okat, anya ko maita, nanang. Agtip-tipid kayo mat iti danom anak ko. Isu asaan ang maikatiruget takasta. Kano mabalain, di pag nanayunan tibado da tapno saan nga aksisinukat. Pangaasiyo tadidak istresan nanang. Man-manu lang aro doon ti customer may. Wala ata saan lang ang gayam ani Dina ti agreklamaw. Adda ti imay ditoy itayawan ka. No anya ti reklamo di Dina, isyo mo lang ti reklamo ti daduma customer mo. Masapul nga rod nga agtipid kami, tapno saan kami amalugay, nanang. Useless ti panagtipid yo, no reputasyon nyo mo ti madadaal. Kita kat man manumatan ti nagpalaundray. Una, ta dinadaal nakgayam ni Dina? Saan akasta anak ko? Talaga laang nga ada nagkurangan yo. Nasaya at man kan saan ti feedback da, akseptarin yo. Ta para muday ta iti pagimbagan ti negosyo yo. No siyak ti sika, sulbaram adagos day ta aparikot. Di mo urayan amaawanan ka iti customer. Laglagi pa anak ko. Awan ti mayat nga aggastos para iti sinsinan a serbisyo. Ay, nawaw! Kas negosyante, negatibo man wenno positibo ti feedback a maawat tayo, akseptaran tayo kuma. Laglagi pen tayo, asaan nga amin a negative feedback kat panangdadael. Ti daduma, mabalin nga usaran tayo, tapno mapasayaat ti serbisyo tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa
agdwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Una yan day ti asilpon. Nagkapsot lang arudan ti signal. Aghangpay lang mo. Day. Anya ba nang di pagpupungkutam dita, pipina anak ka. Silpon mo magayam din ang ngagkuan ay barsak. Makapasuron mat nanang. Nagkapsot lang arudan ti signal na. Aghangpay lang mo. Awanan na. Nadadaalan day ta. Sayang ti kwarta. Sino mat ti saan amasuron no kastalaang nanang? Ay unay kabatan anak. Ano sama? Kaano la ang idiginatang mo day ta a cellphone? Iso nga aghahang takasta. Adalabas it di mo nagustuhan. Imbarsak mo adagusan. Di ipatirimaan ko manan. Ay na anak ko aya. Di ka masayagan iti kwarta pagbanbanugan nyo iti asawam. Manula ang matiripir nanang. Nangina ti repair ita. Nasursurok pa ingam ti presyo ti half kaban abagas tayaw. Ita man pa'y pipina ba kahit? Ay nawaw. Ti anya lakay. Ita man pa'y asan at ti cellphone mo ti dumdumugam. Wan ata awanan. Na, kasanong awanan? Tinakaw da? Awanan ata yung barsak ko. Na per day. Na LCD. Ay, nawaw. Asino nga min ayatin ang ibaga nga ibarsak mo? Maasarak nga road. Ay, unay kan. Mano abulan laang da a cellphone ken ka. Ipa-repair kon token ko Mari Juliet. Ay, sos. Agpa-repair ka lagit nga rod adi na oras. No apay ngamin nga imbarsak mo ah. Ala, huston. Di naksirmunan. Isumot la ang asyak ti mga ipatarimaan. Mari Juliet! Maray! Ada ka kaday! Adaak, mare. Paumayan. Mabit lang. Anya ti masapol mo, mare pipina. Agri-prepare ka iti cellphone. Saan ka di, Maray? Ay, uwan, mare. Apay ka day? Ipa-repair ko man nga ro ti cellphone ko ana LCD, Maray. Ay, nawaw. Apay ana LCD ta cellphone mo, mare. Nananumat? Imbarsak ko ah. Maasarak nga men. Tanudad duma kat aghang pa yun. Nakapsot lang nga ro ti signal. Aghang pay. Ay, unay kan, mare. Para day talaang, ibarsak mo adagusan. Kastaak nga road, Mare. Sikapay ti makaamo amang tarimaan, Mare. Ay, sumrag ka pa'y atag kapita, mare. Saanan, Mare? Inyag ko lang ti cellphone ko. Ala aktulat tanumalpas mo. Ano samla ang ata awan ti pang down payment ko ita. Bayadak tula ang numaripir mon. O sige, sanak nga dawat iti down payment. Ngam umay mo to alaan adagos, ah. Nay, ni pipina mo't dayay anak ka. Apay adi mo mo't pinagkape. Hindi na kayat tatang. Inyag na lang ti cellphone nga ipa-repair na. Ay, nawaw. Ay, kano ka anon sa laang nga ginatang na ti cellphone na? No sanak nga agbidot. 5 abulan lang tinapalabas, tatang. Apay aya, anya ti dadaal na. Aghahang, ken na LCD, tatang. Ay, nawaw, sayang mart. Kasanumat nga min. No nakapsot ti signal, wano aghang kat ibarsak na adagos. Ay, day talang tirigat na. Saan ang masayangan ni ti kwarta na? Ay naku nampay, tatang. Sayang ti kwarta no may barbarsak laang dagiti gamit. No kasta kumaa, ket kontrolan na mutin at ibagina. Jakman amo iti dayjay ako marik, tatang. Sa dinaw tinagapwang pipina, anak. Itay payasap sa puulan ka.
Di mo ba't ko nagagpakada kasakbay arumwar ka? Iti ayad da Mari Juliet, nanang. No kasta, impa-repair mau, tinadadaal a cellphone mau. Wen nanang, kapilitan tanay. Maikawa mat da tao no kasta nga awan ti cellphone. Mano nga iti binayadam. Awan pa'y nanang. Nakisarita ak iti kumarek nga agbayad akto no matarimaan na ti cellphone ko. Ay unay kan anak. Inton sumarunaw, kontrolem ngamin ti bagem. Saan na kasta nga ibarsak mo ti gamit? No kasta maasar ka. Hay, nalpasan nanang. Uray sermonan dak. Saan matan amay subli tinapasama kan? Ibagbagak lang. Tapno inton sumarunaw kat di mo ulitan anak ko. Narigat ano kasta ka na yon. Sayang ti kwarta kunak manay. Kumusta nga ibakay? Natarimaan ka di, tinadadaal la cellphone mo. Jak amo lakay. Ay nawaw, apaya di mo mo. Nakitam aya anapanak iti ayan da Mari Juliet. Common sense mo't alakay. Ni, kitno idi pa'y napalabas sa Sabado nga impatarimaan mo day jay. Mapan mo kitain ta mga nunalpas mo taon. Ay, kita akto, pipino lakay. Ay nawaw, anya kita amat pipina bakit? Ay basta, mapan kunto alaan no kwa. Ay kit mapan mo alaan adagos ano nalpasan. Ang mga nuadamit pangusaranda iti ibayad mo. Makauray ka mamut, pipino. Inabak mo pa ni Mari Juliet mo. Si putam man no lumabas ni Pipino iti paraangan tayo, tatang. Nay, apay ni Pipinaw, anak kaw. Pakibagayo ken kwa na, nga umay alaan ni Mari Pipina ti cellphone na. Ay nawaw, hindi pa'y napalabas alawas anatarimaan ti cellphone na. Wan nga rod, tatang. Nabayag matan, ngam di namat umay alaanan. Ay, amang ano nalipatan na. Imposible mat tatang. Cellphone day tan tatang. Malipatan na kit din. No kasta, apay ngay nga raw adi na umay alaan. Day tatijak mo. Kasapulak matan ti bayad na. Isupay ko maamay gatang iti supply ang mausar. No adamanan umay agpa-repair. Alabay am. Baga akto nga raw ni Pipinaw no makita ka lumabas iti paraangan tayo, anak kaw. Ay, mabiit man lang Pipinaw baraw. Ay, apay tata, adda ka din napatag nga ibagayaw. Ay, natarimaan na di cellphone ni Bakit Mau. Pakibagam tuban, taumay namit alaan dito'y balay ti cellphone na. Ne, una yan day dya pipina. Idi pa'y napalabas nga aldaw nga ibagbagakin ko na nga umay nakitaan tata. Ay, awan ba't nga imbay. Urayan kami ni Juliet ti bayad na. Tay supay ka no amay gatang iti supplies ang mausar, no adamanan ti umayag pa repair. Ala, di kay madanagan tata. Ibaon ko ti asawak. Ay, agyaman na klaunay Pipino Barawk. Ay, tata, pasensya kayo na. Kung naklakit di no nakisarita kin ni Mari Juliet. Saan pa'y matgayam? Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y paradaan, Mari Pipina. Ay, kwa Mari Juliet. Sa dino ti papanam? Kwa ngamin, adala na patag-anapan ko ginatang Mari. Tay cellphone mo kay Mare. Kaano nga laam? Ay, pasensya kan Mari. Ngam awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Ada na patag-anang igastusak. Anya nga rod ti plano, Mare. Kasapulak mati kwarta ita. Inton katapusan Mari. No maalak ti tangdan ko, agdiritso ak idibalayo. Siguradom lang, Mare. Diyak kaya ti ma-stress kunak manan. Wun, di ka madanagan. Saan kumot nga itarayan dayta? Ay nawaw, kita manta cellphone mo bakit? Apay ka di aya? Kita kunak. Kita amlaan. Saan ang masapul nga igamam? Ne, gimatang ka iti baro cellphone mo? Dakas ka de, no kayat ko ti gumatang iti baraw. Ay nawaw, kat jaim patarimaan mo nga a cellphone mo kini Mari Juliet. Diyak pa'y nga ron na ala. No planong gayam ti gumatang iti baro.
Di mo kuman impatarimaan dayay. Tapno sana sayang ti bannog ti kumarim. No kayat mo, di sikat ti mapan mangala. Na, ano kuma? Kadyak mat amo ti mangusar iti touchscreen na cellphone. No kasta nga rod, agulimag kan. Man nakibiyang kalaunay mo. Anya ti kayat asawan da ito'y aresibo, Pipina. Nangalaan nyo iti day tananang. Kano kay waray dya salas. Resibo ti ginatang ko a cellphone ta iniggaman nyo nanang. Anya? Gimatang kay ti baro a cellphone mo. Idi kalman pa'y ati agsapan nanang. Di yun nakita aya. Ay nawaw. Kasano nga iti cellphone nga impatarimaan mo iti kumarem. Jack pa'y nga rod na ala. Nabayagan day jay, anak ko. Idulin pa'y laang ni Marie Juliet Naa. Panunutam mapi mantigastos ken bannog na. Tapno laang matarimaan day jay a cellphone. No planom gayam ti gumatang iti baraw, di mulat ta kuman impatarimaan day ja a cellphone. Baka pirwisyo ka laang iti pada mataaw. Ay nawaw, naka-online mo ti Facebook ni Mari Pipina, tatang. Ay kasano kumaama ka online, kadi na pa'y inala ti cellphone na. Wen nga rog, tatang. Ay, may stress ka mang kitkita iti dayta cellphone. Ay, nabayag ba't tinday ta cellphone na? Amangan no gimatang kit di iti baro a cellphone na. Dayta ti santay nga amaw. Ala, ipadas mo akong takain, tapno amaw no anya ti aramidam. Ay, nagrigat nga ta ti aguray iti awan. Wan nga ron, tatang. Anwak ngay mat dayta no di na alaan. Iso nga rod akasaritam, anak ko. Marie Juliet? Anya ti aramidam diti balay? Di mon ilemang, Mare. Nakita kong ti kabarbaro a cellphone mo. Ay, kwa, Mare. Siya kung tinangyag iti cellphone nga impatarimaan mo. Tadi mo sa masango ti mapan mangalay jabalay. Awan ti ibayad ko kung ka, Mare. Ay nawaw. Ada gatang mo iti baro a cellphone mo? Sa ita, ibagam nga awan pagbayad mo? Anwag nga ito'y cellphone mo, Mare? Saan mat amabalin nga itad ko, ta saan ka pa'y mata nakabayad? Makauray ka mat Ti kunam kanyak idikat katapusan, Mare. Nabayag ka nagururayak, ngam awan ka mat nagpakpakita. Mano a katapusanan tinapalabas, Mare? No kastagayam a planom ti gumatang iti baro, di mo kuman impatarimaan ti cellphone mo kanyak, Mare. No di ka makauray, di ilakom iti sa balay. Anya kumanga ita. Anya? Ay, talaga mat dayjay a Pipina, tatang. Ay, nawaw. Kunak no itid mo ta cellphone na. Saan natuloy tawan mat ibayad na, tatang? No utangan na, awan lat amok, tatang. Utang kalimutan tumanan no kwa. Ay kit anya nga ron ti planom ita, anak ko. No di na kayat nga alaan, ilako kon, tatang. Ne, mga no agreklama, anak ko. Isumat tinangibaga, ano sa anak a makauray, ilakok laangan. San mat mabalin nga agur, urayak latan iti awan, tatang. Ay, sa bagay Agsapulak iti bayer, tatang. Agurom day dya tao. Nagrigat akasarsarita. Isupay kit din ti makaungat. Sa dino tinagnaam, lakay. Iti ayan da tatalito. Apay ka day. Adangatan ni Marie Juliet ijay. Ay nakitak mo titay. At day jay. Apay ka day. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Oo. Itaman pa'y analagip mo si Kapipina. Idi pa'y nga ibagbagaken ka amapan mo alaan. Nalipatak nga rod. Adagayam dagiti ladawan ko anak kasib ijay. Kasapulak dagijay aladawan, lakay. No di na pa'y nailako Anya? Ay saan na mabalin nga ilako na dayjay? Anya asaan amabalin, ket si kakanumetin ang ibaga nga ilako na no saan amakauray. Da kayo pa'y lang ti makaan mo dito'y balay, nanang. Ay nawaw, sa di naman ng ti papanaman akaw, kas lagdardaras ka, mait.
Iti ayan da Mari Juliet nanang. Mapan ko alaan ti cellphone ko. Naila ko ng samatan. Naila ko. Asino matinang ilakwan na ngay? Day ta ti Jack Amaw. Saan na mabalin nga ila ko na dahi a cellphone? Kasano nga rudan dagiti ladawan ko ana isave ijay. Si kakano matinang ibaga nga ila ko na. Ita, samatan ti magbagam. Kalokwan ti kasta pipina. Anya ti araramidam dito'y balay, Mare Pipina. Umay ko alaan ti cellphone ko, Mare. At to'y ti bayad ko. Ay nawaw, naladaw kan, Mare. Anyat kaya't mo asawan? Awanan ah, naila ko kunti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinang ibagakin ka nga ilakom dayjay? Isumatim bagam kanyak, iti napanak iti balayo. Kasanon ngay nga maalak dagiti ladawan ko iti dayjay a cellphone? Ay na, Mare. Mano abulan ang nagururayak? Mano abulan ang nagpaspasensya ak, Mare? Ngam agpatangken kamot ngamin? Ay, saan ang mabalinti kasta? Ipabarangay ka talaga. Ay, okay lang, Mare. Di ka madanagan, tanay record ko tinagsaritaan tay, di na panak ijabalayo. Ay, awanang. Inla ko ng ti cellphone ko. Sapay na patagdagi a picture kanyak. Basol mo matlaeng ah. Ay, saan ang mabalinti kastoy ang mapaspasamak? Ipabarangay ko day ta, Juliet. Ay nawaw. Bagim laeng ti ibabain mo no kasta pay laeng mati aramidem. Piling kamat. Nalipatam samet ani Mari Juliet tinagrabyadom. Kat, kasta nga rudan. Agul uli makaklangan. No naamuan ni Kapitan, ano mano abulan a nagpatangkin ka, uray sang kaibaga ni Mari Juliet amapan mo alaen ti cellphone mo. Jesus, amang ano si kapay ti mabaliktad. Ay na, No siyak ti sika, di mon ipilit ti mapan ije barangay hall. Amangan kunak no si kapay ti bagbagaan ni Kapitan ijay. Inton sumaruno ngamen, agtungpal ka iti saritaan. Aramidem, no anya ti responsibilidad mo iti padam a tao. Tapno awan riri. Ay, nawaw! No nakitulak ka, agtungpal ka. Aramidem ti responsibilidad mo. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sigurado kayo kaden, iti plano yung nga umakar iti pagnaudan, Ramel. Wananang, di kay matanagan. Tasaan ko abaybay anti anak yo, no iti lugar mi ti pagnaidan mi. Diyak ko makayat, ngamno kasta ti plano yo, awan maaramita. No agnaad kami iti balay, asidag kami iti ospital nanang. Saan kami nga agbiyahe iti nasuro kamay sa nga oras, no kasta nga agpa-check up ni isang. Wan, maawatak ta para mo't iti apukok dayta nakkaw. Agyaman naklaunay ta maawatan nak nanang. Awan ti rumba nga pagyamana manakaw. Di kay madanagan. No saan kami abisi, umay kayon to pasyaren. Ay, dinalusam ka ditisigo na silid ni Ramel, Susana Bakay.
Nalpasin itaypay. Imawag ka di kan kano-kano nga umayda. Ay, matuloy da nga tayo ton bigat. Wan lakay, matuloy da ka no. Ay, nukasta nga raod. Agali kamutin ay ti kamuti. Tapno adda maramananda. Wan, siyak ti makaamu lakay. Ay, mga lakan tumat lang itinatang. Tapno adda tinasustansya asidaan ni isang. Ay nawaw. Ni isang payla ang mati pinanunot mo, saan ka aniramil nga anak ta? Na, siyempre, masikog ni isang amanugang ta. Apay paylaan nga agbalin nga iso na itakan ka. Mano abulan ayat asikog mo isang. Basit pa'y magayam ti tiyan mo. Talo abulan na nanang. No kasta nga raw, mabalin pa'y nga agtrabaho ka. Una nang. Ada ka di amom apagtrabaho am? Awan pa'y nga rod nanang. Ay nawaw, agbiro kamutan iti pag-sideline nam Awan ti kwarta ama itulong mi kintatang yaw. Masapol nga agtrabaho ka tapno matulungam ti asawam. No agpas ngay ka, sigurado nga aggastos kayaw. Una nang. No masapul nga ag-sideline ka, kano masapul nga aglako ka iti street foods, dita sangwanan tayaw, aramidam. Saan mo't amabalen nga ururayom laang ti iyawat ni Ramil King ka? Danggag kaw ti panagsasaom iti manugang taso sana. Ay nawaw, anya ko maitatinaw. Dakis aya no bagbaga akti manugang ta. Saan anasaya at tikas jaya panagsasaom kan kuha na bakit? Anya saan anasaya at mga ibagbagam dita? Awam mo ti mading ensawang kuking kuana. Kaslag gaghanat kamot nga ben nga agtrabaho ni isang. Amumot akasangsang padala ang itayag sapa. Ay wun takasapulan dan tuti kwarta. Awan ti maitulong takadakwada. Isu arumbeng laeng nga agtrabaho da di babae. Tapno matulungan na nila kay na. Kano saan damot nga agdaw-dawat ka data bakit? Saan pa'y ngam di mo amaw no anya ti mapasamak intun agpas ngay da di babae. Diyak kaya ti mautangan lakay. Hello nanang. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko anak ko. Itay pa'y ngaw awagan ka. Pasensya kayo nanang. Naglabaak pa'y ngamin. Ay, kunaklakit din no anyabot din tinapasamakan ka. Da kayo hukit dimot nanang. Okay aklaan ditoy. Sigurado ka kade nga okay ka lang dita anak ka. Nasayat ka di mo lang ti trato ti katugangam kan ka. Una nang. Ay, gayam. Planok ti aglako iti street foods. Ngam kurang ti kwartang iniggamak. Amangan ko nakno adapay mabalin amabulod di tananang. Isupay ko maapagpuunak. Mano ayat ikasapula manakaw. Nayunan nyo laang iti 5,000 ti kwartak nanang. Sige, numaalak ti sweldo, mangipawitak token ka. Agyaman naklaunay nanang. Ag-text kayun to no kasano. Adda ka day tinapanunot mo sideline mo, sika, isang. Aramidak timbagayo nanang. Aglako akmat iti street foods. Kasta agdiskarti ka. Wen nanang. Adda ti pagpunam. Adda igatang mo iti masapsapul mo. Adda ngam kurang. Iso amang ipawit ni nanang ko. Okay nga raw. Ibagam nga agpawit adagaw tapno marugyam matan ti aglakaw. Mayat ti aglako iti street foods itata pa nag-iiskwila manan. Wen nanang. Day tamot lang ang tinapanunot ko. Bagaan naktaw no maipawit na ti kwarta. Ta isurok ti paggatangam iti paglutwam. Mayat tay package. Umay dapay i-deliver dito balay. Nay, agarbis mo tan. Isirek mo man pa'y dagiti bado tayo. Wala nang. Agawaan tapno saan ang mabasa. Anya ti ko nam isang? Aglako ka iti street foods dita sangwanan? Wala kay. Ay nawaw. Apay, kabaalam ka di? Wala kay. Saan matkit di anadagsan at trabaho? Aguray ka man.
Adda ka di igatang mo iti masapsapol mo. Awan pa'y ngamin sweldo kahit. Adda ipaw iti nanang ko, urayak laeng. Kahit naka-order ka di iti paglutuan? Ninanang mo kano ti makaamo. Adda ti amo na apaggatangan iti package lakay. Ni, mayat nga rod ano kasta? Wan, di ka madanagan lakay. Kabailak mo't taglako. Awan ka di pa'y ni Ramel. Saan pa'y asimang pait lakay? Ni isang ngay. At dan samot man ang tinangibaunam kinkwa na si ka Susana. Ay nawaw ka. Gaputa awan ang makitam dito'y balay. Adda-adago siya, tinangibaunak kingkwana. Kasano, kat may saka matabaon na baon. Napan na sinabat ti kwarta nga inpaw it ni nanang na. Ah, ay kat kano pa yan nagrubuhat? Karubrubuat na laang itay. Apay aya asang kadamag mo. Na, apay, dakas ka di ayat yag saludsod ba kahit? Damag ka ngamin adamag. Manungay ti inpaw it ni nanang mo, isang. 5,000 nanang, apay ka di? Mabalain nga utangak ti 2,000. Ah? Utangak pa'y man ti 2,000. Sukatak tumulaang. Di awanan ti igatang ko iti lakok nanang. Adda pa'y matinabati. Iyan ay mulatan Awanan tingam na. Ikan naki di iti 2,000. Adda tinapatag apang usarak iti kwarta ita. Di ka madanagan. Takas na kunak itayan. Sukatak tumula adagaws. Awan pa'y ti intarayak nga utang ko. O sige nanang. Kasta pautangan nak, tasyak ti ina ti asawam, kan balay ko ti pagnanaedam. Nay, nagrugi ka mat gaya mo na naglako ba kay? Wala kay. Incomplete ti gamit ko. Ngam okay lang. Ay, nawaw. Apa nga incomplete? Kunak man no package ti gatangan nyo kaninanang. Kuma, ngam saan mat anatuloy lakay. Ay, nawaw. Apa nga Anya ti makagapo? Inutang ni nanang mo ti 2,000. Anya? Ni, apay mat ngayon pautang mo ti pagpuunam ko ma. Gaputa nagkulit ni nanang mo lakay. Diyak mat kayat aguraan nak. Amangan no saan ko nga itad ti kayat na kat addan to ti maibagana. Una yan ayan ni nanang. Anuan na nga tamot ay ti kwarta binulod na kan ka. Di balin lakay. Ni nanang mo mat dayjay. Kan na ko na namat abayadan na. Ngam no kanayo na patgam ti dawatan na. Mayruam lakit din ni nanang. Kisayak man ti lakom isang. Makapangpanganak iti street foods. Nangan kayo mat idikal man nanang. Kayat kung arod man ng timangan, ay nawaw ka. Apay ayang apilbilangam. O sige, agpili kayo no anya ti kayat yu dita. Aglisi ka nga rodon Kasano ang makapili da tao kat naisali ka mo dita. Awan pa'y mo customer mo. Aday tananang. Nawaya mo tan. Pasensya kayon. Dumandin ka pa ijay. Nalipit latta. Siya anak nga umanay. Nay, mangmangan ka manan iti street food sika, Susana. Isumatan ti cravings ko lakay. Kahit binayadam ka di dayta. Masyapol pa'y aya. Ay nawaw. Saan mat amabalin nga inaldaw alibriyam atin la ako ti manugang mao. Malugi mat ano inaldaw adawatam. Iso ka di nga imbagam kenkwana nga aglako iti street foods tapno at dadawatam. Manula ang batikang kanak. Ngam na maornong mat ay kit ato dayta. Sapay na punpun no tamalukong. At tugaw ko di, takanan tatoy dinawak ko. Ay saanan, kukwam lang. Ay nawaw, di ka mamudita. Amok akayat mumulaang. Saanan, amagan pa'y no anya ti panunutan ti manugang ta. Naimbag kumamit ano binayadam ta inalam. Saan mat nga raw? No di mo kaya di saan laang. Kabaulak mo nga ibuson. Kumusta kayon di tananang? Pasensya no itala ang anak kaawagak.
Busy ak ngamin iti small business ko. Okay lang isang anak ko. Maawatan ka mo't. Kumusta mo't nga iti panaglakom iti street foods dita? Madisdismaya ak no daddo mananang. Anya ti pakadisdismaya manakaw. Kasanuma ngamin nanang, dawat adawat ti katugangak. Utang pa'y nga utang. Nay, apay ngay. Iso nga awanan ti maurnong, tayay ganan siya kumakit dawatin na mutin. Day tatirigat na ti agnegosyo. At dadagiti tattao at ikayat da ke libre. Un nga rod nanang, planok matlaangan nga isardang ti panaglakok. Kaslaak agbambanog laang. Mano abulan mo laang anaglako anak ko. Dayta nga rod nanang, mano abulanan, ngem awan mo't ti maurnong. Kaslag bambanugak laang. Sika anak ko, sika ti makamaw ngagdesisyon. Nagrigat mo't ngamin ti kastoy nanang. Saan laangan adawat yar aramidan ti katugangak. Bumulod pa yan iti kwarta, nang runa no amuna nga adda naglakwa. Ne, naliday ka mat isang bakit. Adda ka di parikot. Kasanuma ngamin lakay, maluglugi akmat. Ay nawaw, kunak man no adda ti customer mo. Adda, ngam kaslaawan ti maururnong lakay. No daduma, basta mga lalaang ninanang itilakok. Di namot bayadan. No maminsan, kisayan na ti koleksyon. Bumulod ko na, ngam awan maten ti agsubli. Okay lang ang kumano sagpaminsan, ngam saan mat. Ay, ala, bayam, kasaritak to ni nanang. Di nan sapay mo't binayadan ti 2,000 a binulod na kan ka. Saan pa'y lakay, ngam jak kayat ti gulo. Panagkunak kat may mayat no isardeng ko laangan ti panaglakok. Amangan no aga pa kami laang kananang mo. Ay nawaw, anyat orasan isang, apay adi mo pa'y lainwar dagiti lakom ngay. Saan akon ngaglako nanang? Taapay, Isardeng kun ti panaglakok iti street foods nanang. Maluglugi akmat ngaminan. maluglugi ka, winaw, sadot mula ang dayta. Talaga ang maluglugi ak nanang. Nagadulaki di arason mo. Di mula ang iba gano simmadut ka. Anya nga rudan ti aramidam ita. Agtugtugaw kalaangan dito'y balay. Ay, marurudak launa iti dayta nga isang. Ay nawaw. No di na kaya tiaglakaw. Di kan makibiyang. Saan mo't asikati mabandaw kan malugi? Wen angam sayang dayjay. Awan mo't lang serbina no malugi. Sayang ti bandaw. Weno, masayangan ka. Tawanan ti pangalaam iti libre nga street foods. Naa, anyat pa nakitam kanyak. Rawat. Kesumay, minalam amang bangan ka iti street foods ala ko na. Agraman balaw, ibusimpay. Sus, naimbag kumamot ano agbayad ka. San ma talibre mat? Agbulod ka pa iti kwarta ken ko anagem di mo mat bayadan. Saan pa'y mo't anak singer? Na, gaputa di na kasiningir, di ka mat nagbayad. Ay na, agsingir man kan saan, agbayad kalata at binulod mo, mate. Binulod mo, day ta kwarta. Agrubwat kami nanang. Ay nawaw, kunak man no ni isang laang ti agawid, Ramel. Saan mo't amabalin nga isulaang ati agawid iti lugar da nanang? Anya? Awan mo day ta iti saritaan tayo. Saan na masapula pagsaritaan day tananang? No sa dino tayan ni isang, isumot tayan ko. Nang runa pa'y itatadandanin agpas nga iti asawak. Sigurado kayaon. Saan nga agbaloy ti kapanunutan yaw, anak? Saanan nanang? Napagsaritaan min iti asawak ti maipapan iti day taabanag. Ala, agrubwat kami. Tamangan numala daw kami pa'y iti biyahe, nanang. Ay awanan. Pimanawan ni Ramil nga anak talakay. Simurutan iti dayjay nga isang. Kaya siyempre, asawa na nga rod ni isang.
No apay ngamin anak panunot day ta nga isang ti agawid. Gapaw tama dititratum ken kuana ditaw. Saan lang aday ta? Puskol rupa kapay. Di mo amo ti agbain iti manugang mo. Mano ti binulod mo a kwarta ken lako na adi mo binaybayadan. Hay, kasano pa yan daytoy. Ay, may mayat matlang nga nagawid. Tapno sana na may stress. Amang ano may stress kan ka, katanya pa iti mapasama kiti sikog na. Ay nawaw, tabasol ko manay. Talaga matabasol mo. Basol mo matlang no apay nga imadayuda manan. Puskol rupa. Dayta kaming tigalad mo. Kita uray may isa ka nagiti manugang mo. Awan ti mayat nga agnaad dito'y balay, takasta kamay. Ay na, agbalbaliw kan. Tano saan? Amangan no pati siya, ket panawan kan. Anya! Ay, nawaw! Agbalin tayo kuma apagwadan anaganak. Saan kat ada tayo pa'y ti mangidadanas kadagiti anak kan manugang tayo. Tulungan tayo kit di ida, tapno ag progreso ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Umaya man, marid na. Sumrag ka Mari Wilma. Nang yugak iti tinula, Maray. Sobra gayam ti inlutok asi dami. Di mi ngarod maibos kininanang, tadudwa kami laang matiji balay. Ay nawaw, agyaman aklaunay amare. Oray saan akon nga agluto iti pangrabyan mi kinilakay ko. Taaddamat tan ti tinola nga intad mo. Isulaangan ti sidaan mi. Awan anyaman na, Maray. Aywan gayam. Matuloy ka di ti plano tang agpalingki inton bigat, Maray. Hun amare, masapol nga agpalingki ta inton bigat. Tanaibusan ti abasto mi. Sige, Maray. Anya nga oras nga eh. Alas 7, Mare. Masapa ta, tapno makaawid ta matladagos. Sabali ti tiyempo ita, Mare. Kanayon ang masapa ti tudo na. Makitsandaak ita, Roger Lakay. Adda ka di pagatang mo. Sino ti kadwa mamakitsenda? Ni Mari Wilma. Ijay tsendaan lang ka di papananyaw? Depende no adda ipagatang mo, Lakay. No, dapay oras mau, igatangan nakman iti abono. Abono lang? Wen, tay sigo dagat gatangag. Amumot siguro da jay. Wen, ipakumboy kuntulaangan, ta itulod da ijay paradaan. At iti gatang mo, i-text nak to, nadamagatang mo, tapno amok mo. Nakapagpalengke ka ka de, Mare? Ay, nalpasan Mare, itay pay. Pasensya kan no nabayagan nak, Mare. Ay, nawaw, okay lang, Mare. Si kakit dimot, maawatan magkide. Si kangay, nakagatang kakadi iti abunaw. Nalpasan, Mare. Impakumboy kumalaangan. Agawid ta nga rudon, Mare. Di ka mabisin, Mare? Agmerienda ta pa'y Mga anak tulad ta balay, Mare. Sa anak pa'y mat anabisin. Aglugan ta nga rudon, Mare.
Mutoy ta may nga ikubag. Tapno saan ka amarigatan, marid na. Aduunay matiginatang mo. Ayun man, Maray. Agyaman naklaunay. Ay nawaw, anya tar aramidam si ka, Edna. Unay kamutan, Roger. Kas makita mo, madama apopo urak ti basura tayong. Ay sus, di mo ayam makita, akalablabalaang ni kumarem, bakit? Medyo adayo mo. Un ang mayangin ti asok. Naawan ti plano maatumulong, aguli magkalaangan dita. Nagado nga ibagbagam. Sus, no si ka nga tamot ti aglaba, kat kasta ti aramidan da. Anya nga tamot ti mariknam. Italaang nga rod anawayaak. Italaang ti wayak nga agpuor iti basura. Amumit nga ado ti pakakumikumak. Un ngam itiming mo kumamot Saan akasta makitkitam tinaisalapay abado ti kumarem, ngam ipilit mo pay laeng met apooran ti basura. Pangaasiman, Roger, no awan ti maitulong mo. Aguli magkalangan. Na. Di nakrengrengan akasta. Ay nawaw, anya di maang-angot ko, nanang. Ada nagpuor iti basura da. Asino matinagpuor iti basura, nanang? Kita ano sa dino ti paggap-gapuan ti asaw kanakaw. Ay nawaw, iti paraangan damari idnamot, nanang. Kasano nga rod day ta anakaw, isirek ta ti linabaam. Kasaritak pa iti kumarik, nanang. Anya lakit di mat day ta amari idna. Imposible mat no di na nakita ang naglabaak. Day ta nga rod anakaw. Sapay imbati na lata nakasta ti basura da. Mabit lang man, takasaritak day ta a babae. Di mo't makarik na. Maray! Maray! Ay nawaw, si kamot gayang Mari Wilma. Anyat masapol mo. Apay mo't akasta, Maray? Di mo ka di makita, akalablabak laang. Na, anya ti isyom aya. Maasukan dagiti linabaak, no kasta nga iranam ti agpuor iti basura, Maray. No kaano ang naglabaak, saka mo't agpuor iti basura. Anya nga rod ti maaramida, kat italaang mo't anawayaa. Ay nawaw, saan ang mabalinti kasta, Maray? Na, saan mo't amabalin asikat ti agdesisyon, no kaano apuurak dagiti basura mi, Mare. Ti kayat ko asawan, di mo kumamot irana no kasta ang naglabaak, Maray. Kas nakunak itayon, maasukan mo't dagiti badumay. Mamindwala ang mat iti makalawas no aglabaak, Maray. Ay, saan ko naparikot day ta, Mari Wilma? No di mo kayat amaasukan ti bado yung iti malikudan ti balay ti pangisalapayam. Managing bubukod kalaunay mo't? Ay nawaw ti ugali akasta? Tulungan nakman amang isarak kadagiti barutan, nana. Anya timbaga ti kumarim, aya. Narigat mo't garot akasarsarita. Ay, nawaw. Isupay kidi ti makaungot. Isirak tayo pa'y nga umuna. Irwar tumanan numalpas ti puor da. Ay, una yan day ta kumarim. Ay, marurudak nga rod, nanang. Tila ang mo't pagsayaatan na ti pampanunutan na. Anya nga, ay dinagapa kayaw. Ay, wun Jack piman ang natapalan tingiwat ko itay. Ay, naapo imbes nga aginanada tao. Anusan tayon ananang, anyangay nga rod, katkastamat ti ugali ti kaaruba. Talaga nga ada ti tangtangsit na day nga idna. Makauma mat ndaduma. Anya dyan ang nagkawanagapa kayo kano iti kumarim. Edna bakit? Kasano, nagado a reklamo na. Apay kano? Agraman asok ti basura ang mapupuuran, pagparikutan na. Ay nawaw. Sakbaya pimanawak, binagaan ka, ano mabalin? Ket di mo kumapay matpuuran ti basura. Ayam natangkan ngamin ti ulom. Una, tay sulaan nga rod mat ti wayak. Ay na, no kastalaang ti ugalim. Awan amangan nuliklikan na kamanan ti kumarim. Uray pay, anya kumaita. Sa anak mat nga agsakit no awan kumarit. Sos, una yung ti kasta ka panunutan pa kahit. Put mat. Saan ko nga ipatay day taan niya? Agbiagak latamat nga uray awan ti kumare. Nangikargaam iti bunang, nanang. Day, anwam ti bunang Wilma anak kaw. Ikatak dagiti mulan ni Idna ang nag-over the barcode.
Ay nawaw, amangan no agunget. Agungot, ano agungot? Anya kumaita? Guraan na kanto na anak ko. Iti anya kumaaga po nga itrato tayo iti nasaya at ti kasta aklas iti kaaruba, nanang. Oray saan anasaya at titrato daken ka. May mayat lata no agbalin ka anasaya at kadakwada anak ko. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta kanyak, nanang? Numaminsan, masapul abumalas tayo, tapno makarik na damat. Narigat ti agul ulimak, nanang. Ti adda iti panunot da kat okilaang ti aramiden da. Ha? Nung natangsit da ita amarid na, natangsitak mo't, nanang. Anya nga ro ti kayat da? Da tayo ti ag-adjust para kan kwa na? Give and take kumamot ah. Ne. Anya dar aramidam si ka, Wilma. Ay nawaw, agsaludsud ka pa'y laang. Kat makitkita mo't nga agdaldalusak, maray. Apay nga ro dakas ta. Apay atagbatem met timulak anatang. Kas makita mo't, maray, over the barcode. Kasano numatay dagita? Nung madanagan ka, umay ka ta si katimangikat, maray. Dalusam, amangan kit din o pagbalayan pa'y daytay ti ulag. Tangsit ka. No tangsit ka, at damat ti tangsit ko si kalaang aya. Ha? Kayat mo ti maipabarangay Agpabarangay ka ano kayat mo? Awan ti kabuteng ko, taam mo, ahusto ti ilablaban ko. Sabakan kamute para kada kayo, tatais ko. Ay nawaw, ay nagadon Wilma. Para kumakadaid na ti daduma, ngamda kayo laangan ti pangitidak tata. Nay, kadno adamot ni Edna balay dabalasang ko. Adda ngam na dismayak iti ugalyen na tata. Apay, adda ka diti diyo nagkinaawatan. Ti kayat na ngamen, kadda kami laang ti ag-adjust para kinkwa na tata. Kas kumay di napalabas alawas. Pinuuran na ti basura da, kat nakita namat ang naglabaak. Idi inikat kumatimula na ang nag-over da bakod iti paraangan me, nasakit tinakom na. Simple lang matgayam ti di yung nagkinaawatan. Simple laang tata, nga makaumam ngamin ti agbalin anasaya at kadagiti tattaong awan nunot na. Ay, sa bagay, adda puntom iti day tabalasan ko. Isu akas jay mati naramid ko, tapno marik na namat atata. Narigat ti agul uli maklaang, numaminsan, masapul abumalas tayo mo. Nakitak anaggapo ni Wilma dito'y ayan nyo, tatais ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo? Ay, imay nang yag iti kamote ken saba. Para kumakan ka ti daduma, ay nadismaya ka no. Iso ay saklangan at inang tidan na. Una, tadakas day tatao. Managpamarang anasingput, uray saan mo't gayam. Amuyo ka di tata, tinagbat na ti daduma amulak. Wen ata nag-over the bakod kanumit ngamen. Iti tono ti boses na itay, ket madlaw ko, akayat na laeng ti bumalas ken ka. Pinuuram ka nung amin ti basura yaw, uray amom akalablaban na laeng. Ay nawaw, saan pa'y laeng anak ka move on, day di a babae? Nagistorya pa'y laeng kada kayo? Madamot laeng amin ti basol mo, Edna. No kayat mo anasaya at titrato ti pada matao ken ka. Itrato mo't ida anasaya at kasta ti kasayaatan nga aramidam. Anya jem baga ni tata isko kanyak, analastog ka kanong agsasao? Gaputa init kanday di awil maiti sabaken kamote, siya kon tinalastog. Amukan bakit? Amok ti ugaling. Amumlaang Makitam day ta. Sabali at tao ti mangbagbagakan ka. Ngam kaslawa ipik mo. Sus, di ka di mabain. Anya kumahay ti pagbainak. No ti adda iti panunot da, ket nalastog wenno natang sita. Saan kun aparikot day ta? Saan laang mat asyak ti dakas ti ugali na? Agpapada tayo nga adda ilimlimang na akinadakas. Kas kumakin ni Wilma. Rimwar ti pudno nga ugali na. Sus, apo aya.
Kasano ko mga itrato da ka tinasaya at tipada matao. Kat kastamot ti ugalim. No awan tinasaya at nga ibagam, aguli mo kasi ka, Roger. Di mo manin pagbasuraan tilapayag ko. Ay, nawaw. Ayan ti paris ti chinilas ko, nanang. Aday ti sirok ti tugaw. Sa dino ay ati papa naman akaw. Kasaritak itinalapat day tanga idna, nanang. Mabusurak launa yun kinkwana. Saan mo ta namalmalpas day tanga isyu yaw? Talaga saan amalpas, tadi namot matagpalan tingiwat na. Sige lat tamot nga gistorya kadagiti kalugaran tayo. Bay amlat tanan akaw. Ay saan, nanang? Saan ang mabaling? Is-istoryaan nan tupay ama dititratok kinkwana, nanang. Kasano kung mga itratok itinasayaat, kat isuntupay, may samot anatangsit. Naimbag kumano pudnot is-istoryaan na. Saan mo tada tinayon na, kan kurang iti-istorya na, nanang. May kakadimanan tapno makiapa kanyak, sika, Wilma? Mabalin ka day, nga isardeng mo ti ka-iistoryam kanyak. Apay, mabuteng ka iti ibaga ti sabali at tao kan ka? Ay nawaw, talaga ama diti ugali ma. Oh, kat, anya ko maita? Sika lang arudan tinangirugi iti apata, sika pay laang tinangato ti pride na. Apay akas namat ti bagbagam kanyak, kat uray sikamot, madimo laang ti tratom kanyak. Kasano ko mga itrato ka anasayaat no kasta ti ugalyam. Umuna iti amin, sikatim mo na anang ipakita iti dakos kanyak. Idi bimalasak, nasakit matan tinakam mo. Is-istoryaan nakpayon kadagiti kalugaran tayo, ay nawaw ka. Day talang, ti umay mo ibaga. Manipod ita, friendship over tan. Di mo namnamaan ang makigayo makpaikin ka. Saanan na pulaws, jak kayat ti kasta nga ugalim. Nagpig sa launay ti sa uyo iti kumare, Wilma anak ko. Mangeg dito'y balay. Ay, kasta talaga, nanang. Makabulanan day ta aparikot yaw. Awan mo't nga min ti agpakumbaba. Alangan mo't asyak manan ti agpakumbaba. Kat iso lang arudin ti nakabasol, nanang. Ay, nanang, day tatijak ipalubos ang mapasamak. Nasaya atak iti tao ang nasaya at matkanyak. Agpakumbabaak no amok abasol ko, nanang. Ay. Di kay madanagan, nanang. Friendship over kami iti day a babae. Lintik ang walang ganti ako nada, nanang. Manipod ita, aguli mo kakon. Awanan ti bibiyang ko kinkwana. Awanan ti kumarem. Awanan ti kaduam no kasta nga adda papanam, bakit? Okay lang ang lakay. Uray awan ti kumarek, no kaskin ni Wilman tumo laang addakas ti trato na kanyak. Awan ti nasakit abakrang ko lakay. Kanayon mo nga ibaga ama di ti trato ti gayem mo ken ka. Kat uray mo't si kami. Dakas ti tratom ken kwa na. Itata inaramid na ti kas iti inaramid mo ken kwa na. Kasta ti bagam. Bimalas laang mo't kumarim ken kaid na. Ay nawaw, makauma ka mat si ka, Roger. Asino ayat ti asawam? Siya, wano day dya Wilma. Kanayon lakit din nakasta. Kaslamas isakit mo pa'y day dya babae, ngam iti siyak nga asawam. Ha? Makapasurun ka mat, Roger? Bakit? Di mo kumamit tagidaksen ti bagbaga. Ay, Uston! Dakon kayat adenggan ti bagam. Ay na, awan mo Edna. May salaang ti may bagakan ka. No dakas ti ugalim, di mo namnamaan anasaya at ti trato ti padam atao ken ka. Uray kasano ti kinaanos ti may sa atao, dumteng tulat na ti aldaw amapunwanda. Iso ano kayat mo nga itrato da ka nasayaat, itrato mo't ida itinasayaat. Naawatam, Edna, ha? Ay, nawaw! No kayat mo nga itrato da ka anasaya at tipadam a tao, itrato mat ida anasayaat. Di ka agaramid iti banag apakasaktanda, iti kasta agtalinaed tinasayaat alinangan nyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasangay mo't gayam ni Nanang Inton umay asabado, iyan lakay. Wan bakit? Anya nga iti plano yo. Agluto tayo kadi, wano agpa-cater tayo laangan. Jak pa'y nakasarita ni Sheila, no niya ti plano da kan Nanang. Okay nga Rod. No bilang man takayat ni Nanang nga agluto tayo, tumulong akto lakay. Sigurado ang maragsakan da bakit? Sapay la kumaa, uray nagkalay sata. Kan uray may sa abubong laang ti pagnanaadan tayo, kat mariknak ngamin asabali ti trato ni Nanang mo kanya. Aganos ka pa'y laang bakit? Dumtanto ti panawan ang makaamiris ni Nanang. Wan lakay, aramidag ti kabaalak tapno maaklunnak para kan ka. Kasangay mo inton Sabado, Nanang. Anya ti kayat mo? Agluto tayo kadi? Wano agpa-cater tayo laangan? Agloto tayo laangan, tapno makatipid tayo, anak ko. Sige. Ibagak to kini Mary Jane. Kaya't nakano ti tumulong nga agluto, Nanang. Ay kwa, mabit man gayam ta panunutak anaimbag. Kasla may mayak gayam no agpa-cater tayo laangan. Saan tayo amarigatan unay? Ay, nawaw. Kay bagbagayo lang itay nga agluto tayo. Tapno makatipid tayo. Imbagak lang at tumulong ni bakit ko. Nagbaliw mo't tinadagos ti kapanunutan nyo. Napanunot ko nga raw nga ado ti maaramed no agluto tayo pay laang, anak ko. Tapno makapagbanding kayo matlaang, iti manugang yun, Nanang. Uray sa anak. Asino ti mayat ang makibanding iti dayta ang Mary Jane ngay. Anyat ko nam, Nanang. Ay kwa. Basta, agpa-cater tayo lang ngayon tapno malpasan ti saritaan. Hello, Lexie, nakong. Nakawang kayo mat, Auntie Jackie. Kumusta ka, nakong? Nasaya at mat, Auntie. Da kayo ngay. Kumusta kayo mat tandita? Nasaya atak mo laang, nakong. Imawagak laang, taadati kayat ko nga ibagaking ka. Anyat ibagayo, Auntie. Asidaglaang matibalay ni. Kasangay ko, inton umay asaba daw. Imbitaan ka kuma. Saan ka siguro abisay? Saan matkit di, Auntie? Umay kanto nabayag asaan taan nakapagsarita. Anya ti kayat yung regalo, Auntie? Saan mat amasapol nga dati regalok basang. Tinapatag kanya kat makaumay ka iti espesyal nga aldaw kao. Iso na lang, taamangan no adda may ibaga ti asawa ni iyan, Auntie. Ay nawaw, awanan ti bibiyang ni Mary Jane. Saan mo nga iso ti agdesisyon no asino ti imbitado iti kasangay ko? Asino ti kinasarita yo iti cellphone yo, Nanang? Ay kwa sila, anak ko. Husto ka di tinangag ko? Boses ni Lexie dayjay. Ni Lexie nga ex ni Manong iyan. Ay wan, anya ko maita. Ay nawaw. Apay nga inawagan nyo pa ilang dayja babae, Nanang. Dakis ayano imbitaak ti ex ni Manong mo iti kasangay ko. Ay, anyan tulangan ti marik na ni Manang Mary Jane no may pailang ti ex ni Manong dito'y balay. Ay nawaw, saan tayon aparikot dayta, Sheila? Adamutin kinkwa na ano agpaapik daw. Pangaasi yun, Nanang. Di kay agar-aramid iti banag apakasakitan tinakam ti manugang yo. Iti pa'y nga imbagaking ka anilik city kayat ko ang manugangan. Saan kat aday ta ang Mary Jane? Wen ang ni Mary Jane tay ayatan ni Manong iyan.
Isungarod niya isutin kalay sana. No apay ngamin anapuskol ti panagrup-rupa day ta babae. Ipili na mo ti bagi na iti pamilya tayo. Okay ka lang ka di, Manang Mary Jane? Okay, aklaan sila ading ko. Iti kasta alangam, amuklatan asaan ka nga okay, Manang. No nangag mo tinagsaritaan mi itay ka ni Nanang, di ka una agpaapiktuan. Maawatak ading ko. Di ka madanagan, tani Nanang laang matikas jay. No siyak nga ipag mo, maaklon ka met para ka ni Manong ko. Agraman dagiti kabagyan mi. Suportado dati relasyon nyo ka ni Manong. Agyaman nak launa yading ko. Agyaman nak tanasaya at kalatakan niya. Wen ta iso ti maiparbeng, Manang. Sa maysa, sa anak akas ka ni Nanang asaan ang makarik na. Wen gayam. Adain pa deliver ko a pizza dito'y balay. Itulod dan to inton madamdama. I-receive mo ton Manang. Merienda tayo dayjay. At dalabiit papanak. Ay na! Parang siya ka naklaunay ang makakita king Galaxy nakaw. Happy birthday, Auntie Jackie. Agyaman nakaw. Regalo para kada kayo, Auntie. Ay na wow! Agyaman nakmanan. Awan anyaman na, Auntie. Adumat gayam ti bisita yo. Way, tidak duma kabagyan may. Tidak duma gagayam may. Ayun gayam, Auntie. Agkalaysa kami itinubyok itaatawan. Imbitado kayo. Anya? Anya ti kunam? Makiasawa ka matay? Unanti, kalugaran tayong matlaang. No kasta, makiasawa ka magayaman. Unanti, bumakad mo tanda tao. Ditan pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Ag picture tamang ki dinakaw tapno adaman ipos ko iti Facebook ko. Anya ti aramidan day ta Alexi dito'y balay, Sheila. Hay, jakman amo ni Nanang, Manong. No kasta, ni Nanang tinangimbitar kan ko, ana? Wen, Manong. Ay, una yun ni Nanang. Di na pa'y matimbagbagbaga kanyak. Ay na, amumot ni Nanang. Saan amaw-awatan ti ugali na? Nakitam ka dito inpus na iti Facebook? Ha? Anya timpos na? Ladawan da iti ex mo, Manong. Na, talagamat ni Nanang ah. Talaga di na panpanunutan ti marik na ti manugang na. Ang sana bale, mangipusang tumat iti picture may kanimanang inton madamdama. Uwan man ading ko. Tulungan nakman. Wen Manong, di ka madanagan. Adda aklang itilikudan nyo kanimanang Mary Jane. Ag-selfie taman mat, Manang Mary Jane? Ha? Ag-picture ta, tapno adaman i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain mo ti rupa. Kat no nagpintas kang tupay, Manang. Wanang, Ay sus, ala, umay kakit din. Umisam ka, tagbilangak, Manang. 1, 2, 3. mabalinan day tading ko. May sapay, Manang. Tapno adamat picture mo iti Facebook ko. Oh, atoy. Sikamot ti mangig gam iti cellphone ko, Manang. Syakto ti mangimay day. Itagkan tulangan. Anyat umay mo ibaga, Manong Miraw. Nag-post ka kanumat iti Facebook mo. Selfie o iti ex ti anak mo, Jackie, ading kaw. Ah, dayjay ka day. Apay matakas ta, Jackie. Panunutom mo't atirik na ti manugang mo. Ay nawaw, kasanaw kot saan mo't ang makarik na dayjay a babae. Uray anya ti aramidag, di nalat tamarik na asaan nga iso ti type ko ang manugangan. Nasaya at tao ni Mary Jane, kabakis. Nasaya at ano nasaya at? Basta siyak, jak kayat dayjay a babae para kini iyan. Ay unay kan, aklo na mo na ni Mary Jane kan iyan, di para iti tunggal may sa. Damag ko kat makiasawa mo ni Lexi kan makoy akalugaran tayo. No siyak ti sika, panawanan tapno liklikam dayjay a babae. Irespetum ka ti mariklik na ti manugang mo. No sika ti adday ti sitwasyon na.
Sigurado, masaktan ka ba? Banday di amiro dito'y balay, Sheila. No umay manan, di mo paspastrakan. Nalawag ka day. Ay nawaw, apay ni Uncle Miro, nanang. Basta, Jack magustuhan ti kas di apa nagsasauna kanya. Anyat inbaga naya kada kayo. Saanan ang masapul ang maamuam. Basta no imbagak abanday di atao dito'y balay, ban atalaga. Di mo paspastrakan na awan ti imbagak apastrakan. Jack kaya't amakita ti panagrup-rupa na dito'y balay. Naimbag ngal daw yo, Uncle Miro. Ay, si kamot gaya mo sila kaanakan. Wan, Uncle. Inmayak, tadaman tiket ko amamwan, Uncle. Ay, nawaw. Anya day ta kaanakan. Anya ay atiin bagayo kanina nang idi na minsan. Apay akas taon ay tigura na kada kayo. Ban kayo kanupa, iji balay. Ay na, imbagak lang mat nga respeto natin manugang na. At kung kami di nakakita iti impos na a picture na iti ex ni manong mo. Agraraman ko na tupay kinkuha na. Saan ko lang nga imbaga? Tamangan numasaktan tarik na na. Ay, isumat lagayam anasakit tinakam na kada kayo, Uncle. Kinurik tayo matgayam. Uwan tatalaga mo ta sana na saya tikas diyang araramidan na. Napili launay iti manugang. Awanan iyan anak ko. Ay nawaw, andyan kaya tiyo asawan nanang. Ti babae akayat ko ang manugangan. Manugang matan ti sa balay. Unay kayo nanang. Nileksimanan ngamin ti pampanunutan nyo. Nabayagan ang nag-break kami iti dayjay a babae nanang. Mamin ano ka di ngamin aya nga ibagak kada kayo. Asaan nga iso ti kayat ko ang maasawa? Isyo nga rod mati kayat ko ang manugangan. Saan ang mabalin nanang? Adamat ni Mary Jane ang manugang nyo. Nasingpet, kinaanos pa'y dayjay. Saan ko a type ni Mary Jane para king kaanak ko? Ay nanang. Awanan ti maaramidan nyo. Uray pa yan niya ti bagbagayo. Ni Mary Jane at talaga ti kayat ko. Iso nga irespeto yung kumamot jay tao akas manugang yo. Naa, anya ti aramidam dito'y balay si Camiro. Asino tinang pastrakin ka? Ni sila kabagis. Adalay padamag ko kin kakabagis. Ay nawaw, anya maranday ta? Dumngag ka na saya at tanapatig ti ibagakan ka. Ay kaibagang marudan ano anya day ta? Amum ka di ani Lexia kayat mo ang manugangan ide. Kat makiap-apay ti katugangan na ita. Anya? Tunggal lumabas aki di paraangan da. Kat agbinbinog kaw da kan katugangan na. Pugno ka day? Wan. Adumot lang ti mangibagbaga asadot kanu nga mindayay a babae. Baribar kanupay ti panagsungsungbat na iti katugangan na. Isu akas na. Kanayon da nga agapa. Pag nanaadan da ngayon ita. Agapang da kanu ije sentro. Tasaan mo tinakayat ni katugangan na ngagnaad da ije balay da. Makitam da ita. Numanugang lang ti saritaan. Nagasat ka kini Mary Jane. Ngamen, uray dakes ka kinkwan. Kat awan ti dakes nga insawang nakin ka. Ay nawaw, apay adi kay makaisom di tananang. Apay, naklaat kayo kadi itiin baga ni Uncle Miro? Hey, siyak kumati mangibaga kada kayo. Ngam inununaan lakmat ngamin ni Uncle Miro. Jack laim pagarop akas jay gayam ti ugali na. Kat no ado ti mangibagbaga ama di ti trato na iti katugangan na nanang. Isuda ti makinanaad iti katugangan na. Ngam feeling dunya pay lang ijay. Naimbaglaangan ata saan akas ta ti ugali ni Mary Jane. Ay, adayo mat ananang. Adayo anasingsingpet kan naan anos ni Manang Mary Jane ngam ni Lexi nga ex ni Manong iyan. Pagyamanam iti Diyos ta nailisi ka nanang. Wan nga rod anak ko. No dayjay siguro Alexi ti na asawa ni Manong. Ay, awan lat amo ko nanang. Ang mga no inal daw mat nga agbinbinug kayo dita paraangan tayo.
Nalpas ka di ti panaglaba, Mary Jane, anak ko. Nalpasan nanang, apay ka de. Ay, agmirinda ta nga rodon ah. Ha? Ada inling ta asaba. Isu ti merinda enta. Agtugaw ka. Ay, agyaman naklaunay nanang. Pasensya ka no, dakas dagitiin sawsawang ko idi kalabas, anak ko. Tinapatag kat nagbalbaliw kayo nanang. Wen, na-amiris ko dagiti bidot ko. Pasensya ka manin ah. Ne, dananang kan manang mo matagkap-kap iti kusina sila. Wen manong, inayaban ni nanang ni manang Mary Jane. Ay nawaw, itaman pa'y. Panagkunak at naamiris matan ni nanang dagiti bidot na manong. Nadamag na ngamin ti inaramid ti ex mo iti katugangan na. Nasaya at mat nga rod no nakaamirisin ni nanang. Saanan nga isupay apaka-estresan ni manang mo? Wen nga rod manong, saan lang aday ta? Indilit matlaangan ni nanang dagiti inpopos na iti Facebook. Kita aminton madamdama. Agposto day ta iti ladawan da ka ni manang Mary Jane. Nakitak a nag-selfie da itay kan. Nakitak ti inpost mo iti Facebook mo nanang. Ah, picture making ni Mary Jane. Wen, italaang mat anang ipus ka iti kasdi a picture nanang. Wen nga rod anak ko, idi kumapay gayam. Nakaamiris kayo mat siguro nanang. Wen anak ko, naamiris ko ang nagasatak gayam kini manang mo a Mary Jane. Ngamen, uray na minsan sa andak pa'y abinastos. Kunak tumat kada kayo nanang. Nasingpet at talaga ni manang Mary Jane. Blessing in disguise matlaang nga iso tinaasawa ni manong iyan. Naku nampay anak ko. Manipod ita, agbali na ko na anasaya at iti manugang ko. Ay, rumbang laang nanang. Irespeto yon ni manang Mary Jane. Takas makita yumat. Nadalos ti panagpuspuso na. Ken dakkel ti respeto na kada kayo akatugangan na. Saan akas iti daduma dita? Ay nawaw! Di ka agpilpili iti manugang. No asino ti ayayatan ti anak mo, irespeto kan itratom iti nasayaat. Naragragsak matlang ti unag ti pagtaengan, no akinaawatan ti agkatugangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kapayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agkapi tayo pa'y kabagays. Ay, intong maminsan taon kabagays. Ay nawaw. Sa dino ti papanamaya. Adaman ti mapan ko ilutan di tadaya kabages. Apay nga men, adi mo ibaga. Ta isuda ti mapan di tabalay mo, no kayat dati agpailot ken ka. Kabalak bay mat. Unangam si kamot ti mabannog amagmag na. Awan ti parikot ko iti dayta kabages. Kayat ko kit di tapno makapasyarak kan exercise ko malaangan Mala adaken kadayta kabagays. No anya ti amo mapagsayatam, isot aramidam. Ala, agpatuloy ak nga rudan kabagays. Satan to ag istoryain to nawan lakad ka. Una,
Agan anad kamot iti papanam kabagays. Di mo pinagkapi ni Uncle Tasyo, nanang. Agdardaras mo nga mainray maanak kaw. Ay nawaw, sa dino ti papanan na ayan, nanang. Adda mapan na ilutin ijay daya. Dagiti agpailot latta kuman at mapan ijay balay na, nanang. Lakayin ni Uncle. Day tamot laang tiimbagak itay. Ngam kaya na kano tikas jay. Naimbag ata maanusan ni Uncle ti magmag na itikas jay nga edad na. Jak man amo ka ng Uncle mo. Napigsa pa'y siguro adagiti tumeng na. Sa bagay adamot kit di piman ti maganab na. Maka-exercise kan makapasyar metla ang iti sabali a lugar. Kunaklakit din o asino ti agtuk-tuk-tuk. Da kayo magayam, Uncle Tasyo. Sumrak kayo Ay, saanan re makanakan. Idagas ko lang na ito'y rabong nga itad ko kada kayaw. Ay nawaw, nangalaan nyo iti rabong, Uncle? Impadawat naman kanya kay Jay Daya. Nagadun, Uncle? Ado matimpadawat da. Di iniyawit ko amin dan Agyaman na ka, Uncle. Uray awan ti kawayan tayo, kat makaraman tayo latamot iti rabong, uray kaskasano. Ay, mayat day ta, maigisa day ta ka na imas. Mabalin mat lang ngay adobom no kayat mo. Ay, awan kayam. Awan samat ni nanang mo. Napan ijay clinic, Uncle. Napan nangala iti maintenance na. Ay, okay. Agpatuloy ak ngarudan. Agan anad kayo, Uncle. Agyaman akmanan iti rabong nga intedyo. Manganta, nanang. Nakaluto akon iti sida. Adobo arabong ko naman. Ay nawaw, nangalaam iti rabong ray maanak kaw. Inted ni Uncle Tasyo. Anya, nangalaan na kumangay iti rabong ket awan met kawayan tayaw. Inpadawat da kano ijay daya, nanang. Impadawat da? Wanaw, basta inala naman Inpadawat ko na namot. Siguraduan na laang asaan atakaw tinagtaudan day tarabaw. Diyak kaya timangan itinaggapo iti takaw kuna manag. Saan mat siguro ang maaramid ni Uncle Dayta, nanang? Ay naanak kaw, di ka agsaw iti kasta. Da kayo mo't, nanang. Pagpanunutan nyo mo't iti dakas ni Uncle Tasyo. Di ka agsaw akasta kuna. Tadi mo amaw no anya ti kabailan ni Uncle mo nga aramidon. Adaman kayat ko amaamuan kabagays. Ay, yaday ta kabagays. Nangalaam iti rabaw nga inted mo kada kami iti napalabas ngal daw. Dayjay ka da. Impadawat da ijay daya kabagays. Ano nga minunay, iso na lagip ka o timangted ka na kayaw. Impadawat da, wanaw. Ay, nawaw. Awan ka de, ti panagtalak mo kanya kabagays. Agdwa-dwa ak, tanudaduma, at idog ta imam. Na, amangan kunak no tinakaw mo day di arabong. Ay, saan Siguraduam apod no ti bagbagam. Adalang agreklamo ang mapukpukawan iti rabaw, makitam atalaga. Anay ko, anay, tulungan ako man, Merlin, bakit? Ano ka, Alan Lakay? Ay, naipit nga ron ti sakak, bakit? Kasano ang naipit? Anya nga min tinararamid mo? Aksidente, bakit? Anay ko, jak pa yun maigaraw. Ibagam ano itaray da ka adagos iti ospital? Saan nga ospital di ka sa Pulak, bakit? Ni Tata Tasyo ko ma. Ibagam man ta umay dito'y balay. Ipailot ko ti sakakan ko, ana. Anya nga tano si kalaangan ti mapan iti ayan na, Lakay? Sana mabalin, bakit? Sa anak nga ro da makapag na. Ibagam kang Tata Tasyo ta sa anak ka makapag na. Man nakaawat mo tayo dyan, Lakay. Sige, mapan ko nga ron kitaan inton madamdama. Ano sampay nga iuray, ta saan pa'y analpastar aramida? Anya ti gagaram, Merlin. Saan kayo ka di abise, tata? Ay, saan matunay? Adati mapan ko ilutan ni kay lao din ton malam.
Apay kuma. No awan ko mati aramidin nyo, mabalin ka di amapan kayo ijay balay, ta ilutin nyo ti sakan nila kay ko. Nay, apay, ano ti sakan ni Alan ay Na aksidente tata, saan pa'y kit din ang makapag na? Ay, kwa. Okay ka dilaan ka na kayo, no inton bigat ti agsapa, mapanak ijay balayaw. No adatim mo na nagpatulong, okay lang tata. Anusan mi ti aguray? Mala, no kasta nga rod. Mapanak ijay balayaw inton bigat ti agsapa. Agyaman tata, mangtad kaming tulaangan iti gunggunayo. Agrubata kon alan lakay, nakababain kan mariis ka no maladawak iti oras ang nagtulagan mi. Awan ka di pa'y ni Tata Tasyo bakit? Awan pa'y malakay, nasapa pa'y mangamin, amangan no pa umay pa'y laang dayjay. Ay, manusak nga rod di aguray. Nala, irikip mo pa'y laang tiri daw nung pamanaw ka. Agtuk-tuk tulatan ni Tata. Ay, wan gayam, at ti kwarta nga itad mo kan Tata. Kwarta laang ti maitad, tay sumatan ti makaamu agumatang no anya ti masapol na. Mala, idisumpay laang dita bakit? Mangan kamutan inton madamdama, Ay, mabalin ka din nga igawan nak bakit? Tapno saan na masapol ang mapanak kay kusina? Amumit, saan na ka makatakdar? Mabiit laang nga rod, isaganak ti kanam sakbay apumanawa. Agyaman nak Tata, nailot yumot laang ang tinasakit asakak. Ay, exercise mo nga min, tapno maimbaga na dagaos. Uwan Tata, ay, uwan gayam, at to'y tigunggunayo. Ay, nawaw, kwata mo tiyaw awat mau. Iso ngamin ti kayat ni bakit ko Tata. Kwarta ti itad mi kada kayo. Kada kayo matin ti makaamo agumatang no anya ti masapol yo. Ay, no para kanyak, kat sobra matin day to'y. Awatin nyo kit din Tata. Tulong mi day ta kada kayo. Nangron agad na Da kayo pa yan tinangyanos nga imay dito Ay nawaw, agyaman naklaunay Alan. Awan anyaman na Tata. Kat sapay la ko mata epektiv ti ilot yo. Ay wan, sigurado day ta. Sigurado, maimbagan ka adagos. Basta exercise mo lang. Ni Uncle Tasyo gayam di limabas nanang. Ay wun ngagpaisaw. Nagdirdiretso mo lata. Inpagarup na siguro ang awan ti tao dito'y balay nanang. Anya ngay nga ta dyan nakasako nga imot na. Saan mo't a transparent ti sako nanang? Saan a makita ti linaon na? Ay, pukawak man. Tasyaw! Kabagays! Kabagays! Di mo't tumalyaw nanang. Ang mga nunakapsot ti pukaw-kaw, di na mga... Ulitin manan ananang. Sige. Kabagays! Yuho! Kabagays! Adayo matan ni Uncle Nanang. Iso siguro adi na mangagtibok kaw Anya nga taya tilinaon ti sako nga imot na. No kayat yu ama-amuan, mapan kayo laangan iji balay da nanang. Ay nawaw, patumat gayam tilinaon ti sakom kabagays. Ay, kuha kabagays. Ada kabat gayam dita. Nagalaam mo't iti day taapataw. Kuha. Into da lang day ta kabagays. Siguradaw asaan apato ti kaaruba day ta. Kasla familiar nga min day ta apato kanyak ka. Ay nawaw, into da nga ro day ta kabagays. Damatan kan kano patsim ti bagbagak. Ay, basta siya, ibagbagak laang, no adya tipod, no? Kaslagol olbod ka nga, may numaminsan ka. Sabay sa, adumatan ti tinakawam akalugaran tayaw. Anyat amok nga no tinakaw mumat day tapataw. Ay, unay kan kabagays. Tunggal agda ti makitam, panunuta matinakaw ka. Ay, nawaw. Concern lang datao kan ka, kabagays. Diyak kayat ama isyu ka. Takabsat ka nga road. Iso nga road nga inaldaw apalagipan ka. Anya nga Jane yawid ni Uncle Nanang. Patumot.
Ay nawaw, nangalaan namat iti pato? Day tangarod ti jak ammo anak kaw. Inteda ko na ngamjak ammo sa balilat ta tiriknak. Familiar ti pato kanya. Ngamjak malagip no sa dinong at tinakakitaak. Ni, amangan no pato day tadagiti kalugaran tayo nanang. Day tatidok kanak kaw. Nasken amamwak no anya ti pudno. Iti kasta, amok ti pagluglugarak. No pudno nga inteda ay kat nasaya ngam no tinakaw naman naun, day taki day. Nasaya at mata nakariingkan, alan lakay. Nay, simbangpot ka matgayaman, bakit? Itay pa'y alakay. Itay pa'y lang nga sapsapulag ti may sa apato. Madala ang siguro dita bakit? Awan nga rod. Kay, papanan na kumangay. Awan ka di tinangag mo, lakay. Amangan mo't no adda tinang kursunada, kat insa ko damutan dita. Awan mo't bakit? No awan, naglaing mo't day tangag tatakaw. Urayan bakit? Amangan no nakikaaro balaang mo't day apato. Imposible alakay. Sapay impatarakan dalaang day kadata. Iuray mo pa iti may sangal daw. No awan lata. Sa pulan tayon bakit? Pasensya ka na. Jakmat ngamin rim-rim war itay. Saan pa yan nakarecover ti sakak? Iso talaga ajak ammo. Kumusta ngay bakit? Nasarakam ka diti pato nga impatarakan da? Ay, awan nga rod lakay. Ngam adda nakaibaga kanyak. Nga adda kano tinakasako nga inigaman ni Tata Tasyo. Idi na minsan ang nagpailot ka kankwana. No kasta? Tinakaw ni Tata Tasyo ti pato? Day tatijak siguradong lakay. Ay kat mapamnukitaan iti ayan na bakit? Amangan ki dinupartyan na. Ay, sapay saan ta ako ka day? Wen, mapanak iti ayan da inton madamdama. Ne, hapay nga inton madamdama pa'y laangay? Kasano nga ta, no pinartidan day apatong lakay. Anya nga ta ti aramiden ta. Ay kat ipabayad mo kan kuha na Sigurado nga ipabayad mo't ti makin kuha day. Ay, sapay no ti agit itlog pato titinira na. Sa dino ti papa na, Merline. Iti ayan ni Tata Tasyo na nakrising. Ay nawaw, apay iti ayan ni Tasyaw. Mapukpukaw ngamin ti pato mi. Kat adda nakaibaga, nga adda ti iniggaman na anakasako idi may ijay balay. No kasta, pato yu gayam, jay inyawid na. Adda inyawid na apato, nana? Wan, puraw kun nangisit ti kulay day jay apato ka. Ay nawaw, sigurado aday jay ti pato nga impatarakan da kada kami nana. Sapay jay agit itlog pay laang mat apato tinala na. Ay naglokon day jay alakay. Talaga adi na sardeng antikas tang aramid na. Mapan kay jay balay danakaw. Mapan mo kitaan no di na pay laang pinarti No pinarti na, ipabayad mo kit day. Marwam day jay alakay. Di kay aglibak tatang. Ay, kwa. Adda witness ko, ada kayo tinang takaw iti pato nga impatarakan da kada kami. Kinapudno na. Inluto ko niya pato. Anya? Awanan, sindak pa yan ati daduma. Nukas na nga rod, bayadan nyo tata. Inayon nyo abayadan, agraman itlog na. Amuyo ka di amadama nga agit itlog ti pato at tinakaw yo? Awan matikwat nga ibayad ko na kong. Saan kun aparikot day tata? Bayadan nyo, nudiyo kayat nga ipabarangay kayo. Inikan kayo lang aroden iti gunggunayo anang ngilot kan lakay ko. Inraman nyo pa'y laang mat at tinakaw ti pato nga impatarakan da kada kami. Kabagay, mga no at kwarta mamabali na mautang. Ayawan kwarta, kabagay. Pangasim ko matatulungan na ka. Ija kaya ti may pabarangay. Ala, takaw pa more. Day tangamin ko, di mo amaw tag nakam. Manya nga ita, si kamo lang tag parikaw.
Masyan ka kumamot kanyak, No ilot nga main, ilot laeng. Di mo na yunan ititakaw. Kita rimwar mo lang tipudnaw. Naamuan damat laeng asikat tinang takaw itipataw. Laglagi pam, asaan atong palbiag kat mailimod mo day tangaramid mo. Kabagas, muray limagasot laeng. Bayadak tao. Agsapo lagtulat tayo ti daduma apagutangak. Tapno makumpletok, Urayom ni Ray maakaanakam. No adda kwarta na day jay, Ngam no awan, ano samlatan ti maipabarangay. Ganto laagan nga ti panunutan na kabagas. Laklakayan nga agtatakaw kung nadanto na. Uray pudnumat piman. Pudnumat nga ati duglaunay tayo, ma'am. Agbalbaliw ka man nga minan, husto titakaw talakay kan. Nakababain kan kapitan, numadamag na ti kastangay naramid mo. Laklakayan nga tatakaw. Ay, nawaw! Di mo takawan ti mula kan tarakan ti padam at tao no di mo kaya ti maipabarangay. Laglagi pam asaan atong palbiyak kat mailimat ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Adomet gayam tinagmamayat iti sekunhan a sapato sa lakom do na anak kaw. Ay nawaw, wan namin nanang, branded pa iti daduma. Wan nga raod, nagmayat akit kitaan. Agpili kayo ananang, amangan kunak no adati makursunadaan nyo. Saan anak ko, di mo pa'y mo't nabawi ti puunam. Agpili aktulatan no adati saan amagatang. Agpili kay ki din nanang, di kay madanagan. Sa anak maki di amalugi. Sige laeng anak ko, ila kumpay kit di no adda gumatang. Syaklaangan ti agpili para kada kayo nanang. Tapno adda isuot yo no kastang adda meeting. May salaang nga minti sapatos nga us-usaran nyo kat. Okay laeng anak ko, saan mat akan ayon ti meeting me? Daytoy nanang, ipadas yun no umanay kada kayo. No umanay, kukwayon. At damat gayam tilakom asapatos, Maridona. Wan mare, kaluklukat ko laang day ta idikalman. Agpili ka kit di mare. Ang mga no adama kurso na daam tita. Saglala ka laang tilakok mare. Iso kumatigagarak. Iso na laang tamadlaw mo't gayam asekonan. Awan mo't makitak alike nyo. Like nyo ti kayat mo, mare? Dagiti nakadisplay dito'y abanda, mare. Like nyo dagita. Ay, nawaw. No para kanyak, saan mo't ngaglanglang alike nyo day ta, mare? At damot tin gasgas na. Pasensya kan, mare. Ngam sa anak agumatang itilakom. Diyak kayat ti second hand akasta. Tay like nyo ti kayat ko. Okay laang, mare. Maawatan ka. Saan mo't ngamin nga agpapada ti kayat tayo? Nasaya at matukas tamare. Agpasentro ak inton madamdama. Ijay laang ti paggatangak iti sapatos ko. Mayat ijay tadala ko da brand new.
Ay nawaw, mayat to'y sapatos a ginatang mo itigayem mo Eme bakit? Anya ginatang itigayim at asasawam dita sika, Leon. Ti kunam kanya kiti agsapa. Kat mapan ka iti ayan ti kumarim, tagpili ka iti sapatos alako na. Wen, napanak, ngam awan mo tinagustwak kadagiti lako na lakay. Awan ti like nyo. Agpapadang addadadaal na. Iso ang nagdiretso aklaangan ijay sentro. Okay. Wen, lakay, may mayatan ti gumatang iti brand nyo. Uray nangina, at least talaga a brand nyo. Saan akas itilako ni Maridona nga inusaran ti sabali? Alawanan, no brand nyo ti kayat mo. Isulaan ti ibagam. Sana masapula dadaalim ti negosyo ni Dona agayem mo. Ay nawaw, insuot mo mati ka barbaro a sapatos mo anak ka. Sa dino ti papanam. At dalamapan ko sabten ijay sentro, tatang. Magbagay mo ti sapatos mo Siyempre, nalaingak ngagpili, tatang. Brand new matlaang daytoy, saan a second hand. Ay kamasapol nga aywanam, tapno saan maperdi adagaos. Iso nga rod nga inoras a pumpunasak, tatang. Kahit manungay ti kasta. Nanginamot a tatang. Nasursurok pa ingam ti sweldo nila kay ko iti makalawas. Talaga amayat ti brand daytoy a sapatos, tatang. Saan asinsinan? Ay, kaya madlaw ba? Sige, naawanan ibagayo. Agrubwata kon, tapno makaawid akmet lang ang adagos. Sige. Hagan anad ka, anak ka. Sika gayam day ta, Mari Emi. Sa dino ti papanam. Agpasentro akmanan, Maridona. Ay, okay, Mare. Agan anad ka. Ay, nawaw. Awan ka di ti madlaw mo, Mare. Kas ko maitian niya, Mare. Kas iti baro a sapatos ko, Mare. Nakita nga rod, Mare. Nagpintas man ti disenyo day ta a sapatos mo, Mare. No sa anak nga agkamali. Nanghina day ta a sapatos. Naalam, Mare. Saan asinsinan ti presyo daytoy a sapatos? Abak na pay ati sweldo nila kay ko iti makalawas. Talaga matangan ang ina no kasta. Iso nga ay aywanak, Mare. Narigat no maperdi adagos. Ayun, Mare. Aywanam tapno mausar mo pa'y itinabayag. Sa dino ka no, ti papananti kumarim do na anak ka. Agpasentro ka no, nanang. Nakitak tay sapatos na anak ko. Nagpintas sika. Brand nyo nga rod ti sapatos na. Ay nawaw. Kunak man no ginatang na day di sapatos ken ka anak ka. Saan, nanang? Idi imay kat awan na gustuhan na kadagiti lakok isuan nagdiretso ijay sentro, nanang. Ijayan agim matang. Kunak lakit din do si katinagapon day di sapatos na anak ko. Saan mo gayam? Nakasagana ka din, Emi bakit? Wala kay. Agrubata ka din. Wen, nga moray di mon ikandado ti balay. Sigurado nga agawid matlaang ni tatang inton madamdama. Nasapa rin mo arkay. Okay. Irikop ko lang nga rod tiri daw. Ne, kata sapatos mo nga iti sirok ti tugaw, di mo isarat? Saanan? Amangan no itaray dagiti tarakan tayo. Saan mo't siguro? Saan mo't anaangot ta sapatos ko? Ala. Addaken ka day ta. Mala, iganampay nga rod ti danom abalon ta. Ta irikop ko tiri daw. Si kamat gayam ti masalaw mi, Maridona. Sa dino manan ti papanam. Dati i-deliver ko nga order ti kaaruba yu, Mare. Ay nawaw. Asino ak aruba mi, Mare? Si kakit di mat bakit? Saludsudom mat aminan. Agtal na kasi ka, Leon. Ta saan asika ti kasarsarita? Ay kwa, ni Manang Agnes tinagorder kanyak, Mare. Sapatos ti order na. Mahilig mo't gayam ni Manang Agnes iti second hand a sapatos. Uray second hand do na tibker, okay lang bakit? Ay nawaw, talaga mo't asampitaw kasi ka, Leon. Ala, agpatuloy kami, Maridona. Agpatuloy ka mo dun. Tapno saan ka mataktak, itilakad mo. Anya nga oras ang nagawid kayo, tatang?
Itay pa'y anak ko. Apay ka day. Diyak mo ngamin makitan ti sapatos ko. Ay, nawaw. Anya manan a sapatos ti birbiro kamaya. Ti kabarbaro a sapatos ko, tatang. Nangi kabila maya nga ba? Iti sirok ti tugaw ijerwar, tatang. Ay, nawaw. Apay nga ba na di mo inserag. Ay, kita dita. Amangan no inayayam dagiti taraken tayaw. No inayayam ti taraken tayo, di adalaan ko maditaan na iwara, tatang. Kun saan ko maamapukpukaw ti dua. Adda suspetsak, tatang. Ne, hanya pa nanday ta suspetsam. Adda lakit di tinang kurso na da iti dayja sapatos ko. Ha? Kabarbaro ken nangina ngamin dayja sapatos. Ay, kita di ka man na nagpabasol iti inosente, sika, Eme. Ay nawaw, apay ngagdardaras ka bakit? Sa dino ti papanam? Iti ayan dayjay adona lakay. Apay ni Dona? Ti kunana itay agsapa, ket adda ti i-deliver na nga order ni Manang Agnes. Amangan kunak no iso tinang takaw iti kabarbaro a sapatos ko. Hey, ay nawaw ka bakit? Pagsuspit sa amatan ti kumarim, an-anuan na kumangay ti sapatos mo? Nakita, no kasano na akitaan ti sapatos ko iti naminsan. Saan laang aray talakay? Naibagak anangina ti pinanggatang ko iti sapatos ko. Sigurado ak kinursunadaan na dayjay. Agpabasol ka manan, kat awamot pamanagnak mo. Nasken amapanak iti ayan da itamot laang. Agpanunot ka pa'y man anasaya at bakit? Saan aday ta dinarasudos laang ti ammo? Di ka manaktak. Inakon, taamangan kunak no ilaok na meten kadagiti second hand a sapatos alako na. Dakkel ti makwartana no mailako na dayjay a sapatos. Ha? Naglalaingan ngay dayjay a babae. Pastrakan naknana ni Nita. Awan ni Dona dito, Eme. Adalang kayat ko akitaan. Ay, nawaw. Anya dayjay, aya. At tapag nga iso tinang takaw iti kabarbaro a sapatos ko, nana. Anya? Madlaw ko ngamin akursunada na dayjay a sapatos idi nakita na. Amangan ko na no inlaok na meten kadagiti wagwag a sapatos alako na ti sapatos ko at tinakaw na. Ay, oray mamirmiraot kami lang. Saan mi nga aramid ti agtakaw, nakong? Diyo amu, anana. Saan mat nga inuras kat abambantayan nyo ti anak yo? Amok, asaan ang maaramid ni Dona ti agtakaw. Oray kasanupay ti kinarigat ti biyag me. Nukas na nga rod, pastragan nak. Kayat ko makita dagiti sapatos alako na, tapno makasigurado ak, nana. Ay nawaw, anya ti aramidom dito'y balay, Mari Eme. Imayak tasapsapulik ti mapukpukaw a sapatos ko, Mare. Apay adito'y ti pangsapulam iti gamit mo ang mapukpukaw, Mare? Gaputa mariknak asikati ng takaw iti dayje a sapatos, Mare. Anya? Sigurado. Inalam idinapan mo in-deliver ti order ni Manang Agnes. Nay, di ka agpabasol akasta, Mare. Nadalos ti konsensya. Irwar mo dayje a sapatos, no? Anya ko mati irwar ko, kat awan matitinakaw ko, Mare. Amo ka? Planong nga ila ko dayje a sapatos kadagiti kalugaran tayo. Si kalaang mati amok analaing amang ila ko iti second hand agamit. Ay na, Mare. Uray labusan nak ita. Talagang awan titinakaw ko a sapatos mo. Wan, mamirmiraot kami. Ngam, saan kami agtatakaw, Mare? Sakbay nga agiskandalo ka. Siguradwa mga adanatibker nga ebidensyam. Makaparurod day ta Mare Emi, nanang. Nalabas nga rod anak ko. Uray siyak, maistresak mo't kankwana. Nagado nga ibagbaga na iti awan ka. Asino tinang paunag kankwana, nanang? Ay nanak ko, saan ko kumaapastraken? Ngam nagadumo nga minin nga ibagbaga na. Ipilit na ti sumrek, takitaan na kanunoad at ti sapatos na iti uneg ti balay tayo. Talaga at trespassing day ta babae. Nakapigpig sapay ti sauna itay. Agsirip pay kit din adag iti kaaruba. Mas daaw da siguro no asino ti agbugbog kaw, nanang. Wan nga rod anak ko, nakababain.
Pagbalinan da kamutan nga agtatakaw da dyan nga eme. Padasan na ti umay manan dito'y balay, nanang. Anyat aramida manakaw. Awagak ni Kapitan ta umay daguyudan. Nalaing nga agpabasol day ta babae. Saan aga po ta marigrigat da tao kat pagsuspit saan na kun akasta. Awan ti sapatos ko iti ayan da doon na lakay. Ay katkitaam di tarwar ang mga nuinay ayam nga agpaiso dagiti aso. Awan nga rod ti makitak. No adda dita, di nakitak ko man itay. Ay nawaw, kastalatan. Basta agpabasol kalatan iti uray asino dita. Mariknak nga rod, aday di amari do na tinangitara iti sapatos ko. Ay, palagipan ka manan bakit? Narigat ti agpabasol no awan ti pamaneknek mo. Ang mga nusikapay kit di ti madaksan. Agtatakaw kit di day di ababae. Di namot amot agbain. Gapot ta awan CCTV dito'y balay. Ginundawayan namutan. Ay nawaw, tay sapatos mo't ni Emi day tag-iganan nyo tatang. Nakita kiti likudan ti balay, kabayatan ti panagdalos ka. No kasta, iti likudan ti balay gayam tinangitarayan dagiti aso iti sapatos na. Makalawas na sapsapulan na kay. Ay Wayne, pinabasol na pa'y ni Duna. Ang tagayam, inayayam met dagiti asaw. Basol na matlaang nga tatang. Imbagak ngamin nga isirek na, ngam di namat inaramid. Ay, kasaritam to intun sumagpag. Bagbagam, jay asawam. Un tatang, talaga abagbagak daya babae. Tapno dinan ulitin ti kasdyang inaramid na. Ay nawaw, nangalaan nyo iti sapatos ka o layon lakay. Nasarakan ni tatang iti likudan ti balay, kabayatan ti panagdalos na. Kaslang inat-ngat mo ti aso. Una, ta inay-ayam da nga ro di jay likod. Ay una yan, sayang da ito ang sapatos. Awanan naperdi daytan. Tidakas na pa'y, pinabasol mo ni Dona. Sapay pinagsasawak ida nga agi na idinaminsan nga aldaw. Dayta nga rod kat bakit? Nakababa yung tikas diyang inaramid mo. Naimbag ko nam, ta saan da ka nga impabarangay. Ay nawaw, anya pa'y lang ti aramidam dito'y balay si ka Emi. Awan ti sapatos mo dito'y. Imayak, tapno agkidaw iti pamakawan mo. Saan atapno makiapakan ka? Nasarakam ka din ti sapatos mo. Nabirukan ni tatang itilikodan ti balay mi, Mare. Kunak tumok ngamin king ka. Saan ko apag-interesan day ta sapatos mo anya? Sorry, nagbidutak, Mare. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapakawan na ka di pa Wen, pakawanan ka. Ngam saan akayat asawan day ta nga agsubli pa'y ti sigud alin nangan ta. Pasensya kan, ngam gapot ti day ta sapatos, napanaknakak nga agtatakaw gayam ti panangkitam kanyak ako marem. Sa bagay, marigrigat kami laang ngamin. Iso nga uray awan basol mi, basta ada ti mapukaw, da kami adagos ti pagsuspet sa anda. Kay, nakasaritam ka di matlaang di Dona. Uwan, tatang. Oh, hapay nga rod analiday ka. Uwan, tamarik na kadina kun kayat agayam. Ay, kasta talaga, tanapasaktam tirik nana. Kasano nga rodan day tatang? Di mo mababalaw ti gayem mo, tanasakit ti mapabasol. Naimbag kumaano kinasaritam anasayaat. Saan ta nagiskandalo ka pa'y iti paraangan da? Siyempre, napasakitan ken napabainan dya tao. Uray asino mo't Jakon amuno kasano makabawi aken kwa na tatang. Ay, ket adal ken kadayta napasabak. Tentun sumaro daw. San ka basta agpabasol iti uray asino dita? Sana gaputa marigrigat dya tao, ket pagsuspit sa matadagos. Hey! Narigat ti may lawlawan, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, siguraduam nga adda natibkar nga ebidensya. Iti kasta kat saan masaktan tirik na dagiti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.